tu se whapoponga foi o tala fou le Radio Samoa. O se tanga o le whala au whasaina le cocaine, e tatunwina pe amare whasa furu wafeso na tau, na tongi ane i lalo mai se tasi o apartment mawalunga i Melepone, ina ua whaasoro atu i o swa inga reo i le amatanga o le vasanei. Po ina i reo tangata to sfuru tolu, ma ave ina i sidia ma le tasitesi ma le whamiliona o le tau o whala au whasaina ma mea na mauane i sori ngātu la pono. E tali tonu leo o whala au whasaina pe ona whita waina o le cocaine ma le ketamine e au fiaisa kulupu o lo latu sapalaia ia whala au i to tonu o Melepone. O whaitu e pe o Richmond, Hawthorne, Flemington ma Ascot Vale na whai ai o swa inga leo ma waripti e fo i to o valu isi tangata o whai e morianga o na o le whiawe i o whala au whasaina a whai e wha maonia morianga e o le 25 tausanga e whare pui pui ai. Wa mariu se aveta avale i se whalawalawe na tupu i le freeway i Melepone na whautoi nai aveta avale i a whaatuai i le whaatuai o whai ngā malanga. Whai mai leo o se lori lanu pae na ui ane i le aluanga i Altona a i le leane ai se vaengo le ramp o le awala. I le awala e anga i Greensboro lea lana la vea tuai masita avale o lo o alu atuai e le exit i St. Albans. Ta ue li poti le 9 News na mariwa i lawasi aveta avale lea i lea taimi a lo su e leo le aveloli e le itu i le taimi na tupu e le whaalawelawe ma muri wa ia o anga i Altona. E le oiloa pena si la fia le aveloli le me o tupu a watapuni ai a wala a o whaia su enga. Lo fia maua leo ni se si la fia ni whaamtalanga i le nei whaalawelawe i a fesota i wabeane pe wala au i le Crime Stoppers. Wa moria le rita alo le leisa ia i Australia i tausanga o tea, Wendell Saylor, i se mata upu na o fiai i se kalapu i le o ngā tatonu o sini. Whaamatala e mori mau le ripoti o Saylor, sa tau mawhaawa i le Papis Bar i sini, moni i tūla a e tupu ai se vevesi, a o fiai se kulupo tangata. Na o ane i se alleyway ve singa ia, ma o atua i talane o se tasi o kalapu, le eta ua o ina wha o ni mai Saylor i se tangata, pe mai sato e tau mawhai Saylor e anga i atu i le kalapu, a e te ena e reri i pule o le kalapu. Lo iai ata o le CCTV o lo iloa atua i Saylor, tala noa ma leo, au le ipu eina o ia ma ave atu i le ofisa o leo. E lima morianga ua whaia iai, mana toi te tala i tua, e whaata dei le whaamsinonga i se aso, o le whaai unga o le masina nei lava. E se ria mara se 2 miliona, se whaasalanga ua tuuina i le Optus e te tawana tutongi, ina ua le mawhai e le whaitau wafe o ana paanga o na wala au i le 000, i le teimina motu si eire au unanga na company i le tausanga na te nei. Whainoi le ABC e sidia ma le lua afe se lau paanga le Optus, sa le ima whai o na viliina le 000 po le o, i le teimine o le wha le tonu na tupu ia Novemba lua afe lua tolu. Sa to o telefo i tangata na le mawhai e una koneti le whaonga ina le interneti ma le ola telefoni. O so suenga na whaatino le ACMA, le Australian Communications and Media Authority, wailo ai lea wha le tonu, mai le i whaia ni siaki le company ia i la tau sa tau mawhai e wala au mo se peso soani i le teimi na tupu ai le wha le tonu. O se komiti na whaatino ina fo isa i ringa i le mata upu lea, na o la tau wha ilua e le i mawhai o na tu inane e le Optus, peso o ta inga wha maoni le teimi na tupu ai le wha le tonu, ai le o ta ua se tari le Optus i lea wha i unga mo le teimi nei. Ma le taramani muli, e na o sina taimi puupu ua fola mai e le Jetstar, le pau o ana pāsese mo whai ngā malanga i le loto i whale whapea foi malanga whawa malo. O le intern Fair Frenzy, e na o le walu i tū lai whai ai, e pau maulano le tau o pāsese, e au fiei malanga i Bali mo se tau e amatatu le se lau fast food river i le one way. E le ngata i leo malanga wha aloto i whale ua wha mawina i le na o le tolus furuiwa tā la i le anga i atu i Melepone mai sini. A mata lea wha pitoa i le awauri o le so e wha mai a i le tau le valu le poa nā nei. E ese uma aso whai ngā malanga ma le a mata i le wha i ungo Novema se i o ia Januari le tausanga fou. O lo o awanoa uma ia pase se pa ui le upengata whainangi a le company a le Jetstar. O tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo i aspirate, pa mai atu e fo i mātātou tala le nei wā yaso se i au dia le vasa fou, manuia tere le whai unga le wā yaso wha soi foia.
Dalo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awal sui ya ngila wa le kio. Ai eva mai ile se fudu lima iva kolu. Radio Samoa. Vevela a. Wa loa tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu, whai ponga, aso whanau, sa whai whainga balolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu. Ai o lo maua ana i le tino mangeso. O lea fotoa o fo i mai le fale talavai. Masa maua i le fsosoani mo nei whaafita auli. O whamatalanga ta ua. E pei o manu anga i titi. E iai maosia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale talavai foi. E mawhai ona la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase. Ma whaatino e matui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua i whamtalanga o le fale talavai i le taupi tonu. O e sauni malanga i Samoa, mana tualoala moana rentals o lo o maua i sosi tu ai ngā taavale mautotongi mo sose mana onga. E mawhai ona piki la taavale i le malaiva lele i fale olo, po le tātou ofisa au tu i ala fua. Pe momoli anto foi i le fale tari malo o lo o e wha mautua ai ngā whaabitoa. O lo o iai le insurance cover e te fili mai iai. Nei tupu se whaalawelawe ai o lo o iai le wha mama avenga, male pui ngā mo oe. Mori se whaamtalanga wala au le tātou paanga le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasionono. Pea siasi le tātou apia fōlinga o le Moana Rentals o le upenga te whailangi o le moanarentals.com. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Ia, e whiwhia lava e whaatalofa ia te oe mo wholofa atu i le nei fwoi maenga o le whaua wina o le tautu ala si ufonga o Samoa, le Radio Samoa, sifulima i watolu a moi au kilani ia, wa mai atu e fwoi matawalunga Faiva o le ale ia o ia politi a konu o lauri ia kofuma ma meo a fwoi kofinga fwoi le kalesia taito taloto taleni ia malana tautua fo i le atunu i le nei auli e se e atu sui le seba ia mo le ftalenga fo i ia fonga mua o le vai maunga wha mua la molo le malansu mtoe taliu mai e le vai aso fo ai fia le loto mo le nganga whaaftai o no le hanga le lei fo i o le atua o te mailo tau soifua ia mase malosi o le au ona nei le ia tau o savea ia whapena fulsunga lauli Isaac Paunga le o tātou toi wheloa i ei lumo le nu ua le o tua o le nu wheloa i fo i pu e o manu ai e le o pu e o mala alo a fua ai lao fo i masula le lofa matai ao le tua le o tātou wheloa i ai male manuia male fifia ia kama bua sa manuia lo tai ao le nganga e o Faiva ia ala usu fo i le atunu i na uoso le la ia o le la o tātou se e mai o le tā walunga o le nei aso ua amata o nā ngā i le la i le tūlangi sifo e mangoto i ai mamoe file muai se i au ria fo i le tai o le aso tō nai wha malo o le ua ngā Gagaifo Faiva o le atunu le tā whatolu o le tātou vādu nofo wā pa ia mamalu wha le malo pa ia fo i mamalu wha le atunu ia ai mawalunga lava le vi ingo le tua
ona o le au whainga ruenga tutofi, o lo tala whauto ma whawhale le malu I tā whaifia o Samoa ma le lalolangi. Ia matau a suasuina fo I le ipu vai o le ola. Ta lolo lapa ia I sa ma whainga o le atunu, wai o tau a ao o whale upolu tutofi, ma tofinga, ia wai lima fo I o le atua savea. Ia o na tātou whapea le ata oto. I pāanga, ia wale ngā ruenga ma le whatu a inga tausia tu mua mapule o I tu au ma la taua a inga le taima le waa o fonti o tama le madua tele ma to o le whale ula e li po iai tama ma a inga fo I matama ma sa mua ua poto ai o le nganga fia o le ua whatasi mai ia lo uso o le uso tu ofe ia vai atu o le mamalu ma taulangi o le tama le malo ia ma o le malu fo I o le malo le fionga I le li sa tini sinia ma le mtanga ngā ruenga le leo I New Zealand nei o le sunga ia tu manu vau ia ta lofa malo so fu ia o fionga le ia tau umalava ia nganga fifia ma nganga sai do fa longo bai fo o so ele umali I tala o le choka ma le funtana. Ia, a fio mai le tā por kala bene. Oe ma le tu la fono, ba lor sei fo bia. Sei fo mo dia le fio na le atau por fio fo Isabel ni tu la le fiafi. Ia le te maso salo fo le uma na fo le tā fala I tu la ne fiafi tā fa tā lofa. Tā fa fe inga le tā tu tnu. Ia o le fa te lava ia mo le tā tu tā pa sili lang. Te o lo ia fo su lo tino lo fio mo lo sei fo la le. Ia fa pe fo ia ka whainga kāla I risi kūwai ia. A wāle tau tui no le tunu. Ia, man ne veso. Ia, sauno I na fwoi mawasiringi e lau o whionga I le satini, senior. Ia o le pisi masani ia. O ai whainga aluenga mai le tae, o isi ngā aluenga parangi la o te whaia. Ia, mai I le iwa le tae o se I tau I le lua. O malo lola ia le abolesi I tūla. Ia afafia ele tele o no fala vela o makiva ia tango tuala I se me fei fala vela malo le tau ata ia ele tu ola tu mata ia ma mata tu ia le tei bio le tato por kala me wa talu nei na mata le lua masina le nei fo I fatulanga na fo ole wale ngata I le to tele I la to fo I le mai mo ma le silo mai. Ia, ai whapena fo I ua whawhiwhi I nai le tō tele. Ua maua ma umi ai a wanoa e whasoa I male atunu. I mata upu o ngaonga o le whia maua ia se maramla maanga fo o le atunu. E pe ona tau ilo fio, na savia. O le si lea vaenga pito si leona matango fio. Ia, o le tomai fo I wha leona poni. Leo ia I le Facebook. Leo ia I le Instagram po live stream ia fo I leo YouTube. Ioi, ua le se tafa o le ke lope ma tafa o nei atunu u ele o oto ia tātou porkalame. Ia male au nanga mai ai al tātou le tio Samos. Male mai vato. O le vi ngā mara whaftai le tu. Avandoa. O avandoa le lei. Ia male si fo le nā vaenga o le tala le lei. Le lei vai aso wa lava ia so atu yuna tua le na pasia whaadua I le whaita wina. Pidi fo le o le sitsen. Ai o le aso lulu o le vai aso le lei. Vai le vave o na mei o na taupu. Na lo te ai loa le pili le o le sitsen New Zealand o tangata Samoa. Wo o loa I le process e ta o le whole house. Wo fe la fwa I loa ma ua tu uta tala loa ia le avanoa. Sao no fala wo I tele ai ia. O le lai au mai le tala. Le loa ai long e momua o pasi le tula fono. A o le I o le kilisi masima le tausa. No wing. A fai o le nā. O se mea lo fasili le nā o le kilisi masima le tausa. Fau mo tangata matu. Ia, patu fo le fa malo. I le langa me le fo ia ma le fina wina fo I o nisi fo I o vaenga ua le manu o le tātou tunu I le komiti fo I lo fa fo ina ma ina tau tupu mai o le atunu. Ia e leu fo le savea. E manga miar kakalo o le talo ma le ana pong. Ia o mea nā tātou te whasota. Ia le langi ma le lalolangi. Ina ia musuia fo I le atua. A tonu wa le ana whaiso o lau tala. I le fast furu ma le lua tau sanga wa tuanai. Ele I ai ma se sina toe lo tela ma tau pula. Ai le tula I mai o le fo I paia inga. Tusala was full ma le tasi ai ia whainga maru.
A leo o tau nuu mai le teimile nei. Ai tūlai mai, e leo Samoa na se ia le pili, ma tūina tonu. A o le tātou so atua oi, o le pule tong. O le mea foi la leo tonu ai, o le teimi o le atua. Ua mwhai na ngā i oi le nganga o le atua, ia nganga o iata i tai ua tūlai mai nei. Ua whaafengo fia i mata upu ma whau whale. E ie la le sao le tunu usa vea? Man mātou pito la. A wako kiso ni kūla whonga nei ke mua. Whaafenga kālma kālpua. O le mea tonu wale na o le whai nei. Ai o le mea la i nei. Awha pia e ave e sea le whinaunga le mātou te avatua. Fwoi mai istangata. Awana i toi whao popoina ia suri na tupunga mai suru ngā titi o ta mamtira matua ia. Ua pasi no mal tu la fono. Ai a tātou toi whinau fo e watu. A se sira la iai, oka ni suri o tangata ia na whanau lusu o whamari whasu mal walu. Ia, o le avenga mal whaafafa le mea New Zealand whai iai. O wai tila fo i New Zealand to honor the best interest o tangata New Zealand o rātou ta mau ainga. Ma o tātou tangata foi. A ta tala i le avano. Tātou te le wha mauni. E le ngata in tātou soli tu la fono. Ai wha pena foi o na tātou overstay ini permita wha apitoa e au mai. Ia malanga loa tangata ma tutu le kiu e anga i le benefiti. O le popo lenga a tō lava le nao New Zealand ina ua au mata atu i whelafilafo inga i tōna le mauta. O le sile a vaenga huli e tanu siele lo fo le tupa ia uli masao le wha moe ma le whinaunga fo imia ma le saili malo fo lo ia le tātou tunu ua nisi fo ia tupu mai e o le atunu utamani fo ia wha pe fo ia le lolo o Samoa. Ai o le sile a vaenga e se le tāu ua mo le sile fia o le tātou tunu. O soli ngā tū la fono lo whaia le tātou tunu. E ono fisilingia i le whaamaoni o tātou tangata i vaenga whapea. Moni. Lupu mongi anga. Ia, o le winga o le whaamtalanga savea. Kupu mai loa se whawhitau i whapea ai fwisi Samoa. Ua avea ma māsangi e rau vaenga whai mamango le ono. Whaia ia i toi ngā tū. Pina o sila le vaenga le tele na ngā lulu e mtanga luenga luleo. I nisi fo i o ngā luenga ma nisi o polokiki. Ina ia whaititia i tātou tunu mai soninga o tū la fono. A wai ono a awhia i fo i mea whapea. Absolutely. Wale upu mongi e tele tio fo i nisi e whaiti o whapea son. Ia naka kalaku ngele o le ako kele la sori kula fono. O i pēnā nu ta ura te imua sola ia o wako i o ta whasamu. Madina. Awa mantua voila o la whaula o whiunga le sa tinisini ia mare malu le malo. Application suma nei whai mataru sanga i le whiano whamau ma le siaki o le visa ia whapena full citizen. Ai le i tū lau o le declaration of your character reference. Pena e solias tū la fono. Ia o ani whaasalanga na whai ia te oe. Au le ale mamafa o le nā sol tū la fono. Oi nā foi. E fua te tau i aile titilo tangata. E le aonga ine. Pei foi la o tono no tanga luenga. O au soli ngā tū la fono na whaia ini nei tau saro o mawai. E a whaina ai. Loa wanoa e tenga lua i tono no tanga luenga leo. E whaingo o fi e ala. Tātou usta ia perku la fono. Whai mara wha mao. Awa, o le ua manei wa tā ngā ifo i le tū la fono. E le teimi na pasia mai ai e le malo New Zealand vatasi e ma le immigration le mata upu e le lua whema le tolu ma le lua whema le whae ta o le residual policy. E lua tausanga o mielo visa whainga luenga. Tā whai e mua e te nofo i se teine fo le po se tama ua whairo nofo mau. Lua o lo e whainga luenga ma tutongi lau la fonga. Tolu o lo i eisa whanau a onga wha e te le solia lava se tūra whonu. Eu pere ki o fo. Walanga e ia tia ulava ia e mana o mia ia le saunga le mu o le lauteli. And good citizens. Tolo New Zealand nei. Ia a whai o le vaenga leo lo ia o whai masoli e tātou tūla whonu. Peila da nganga ka ko por ka mo umar tūla whonu. Wha manatu tātou watunu nisi o vaenga o no a fia i le tūla whonu. Ai sili le o le whaunga ina leo le iata. Ma lila. Ai e te sila fia lava lawa iata tau.
e tau na e malmalamba iai. E le whapea ole a whaatawula wa i atau. Ona e solia ila e leo tu la fono. Ma solia i atau o isi tangata. Ata toi tanga ila na tau por immigration na mla tu la fono le ta oto mai ni. Wa umana whai o pepa no whamau, you are permanent residents. O Samoa. Ole atunu ula le siri ona te lelo na whaamnianga e te le ele ise step down period por se stand down period fo le apalai lom lo sit seni. Na ona e no fo mau ele so tai au lodge lom lo sit citizen application. Ai o to tonu vo ila sit seni na o lo yai mal declaration ina ia mawhai ona moru sit seni. Ava atu na ye in so nga tu la fono, it's like the vetting process. Yes. Matitilo what a video office leo ma masiaki lo a otu ya e tele na lo no fo mau e mau ai le mau so si Pakani mai ngi ka sa malo se lo wa mio vale ai se ya ha mio le le ora kamo mo si se ya saudo ye ni so mata budati o lo vai an tanga luenga i le nei vai aso ma le fo wa mata on toi fo tu mai fa fita uli le sa ve o le pule le soifua po i la to fo lo tau mo fa ye pule lo la to soifua o le vai nga le fo si fa puling ai fo ile le matanga luenga le te mili nei on o fa si to telo i la to o lo anga i fa fita uli fa penei o le si foi pulling o el matanga luenga le te mili o tau sango i la to o lo afaina i la patilo tilo i inisio li poti i le vai aso nei ma le vai aso nte vai ato nei o ai unos fumo tupu tsanga o ilato o lo wa afia ile fa fita ulile mana tua o lisi le vaenga o lo malifa i inga lunga tanga lunga leo o ilato o lo mo inga se ngasio ma fofa mana tua le sai ele suinga la titi o vaenga o la nanga tanga lunga leo le na yai o le ya se ufa fengofi o le avele o le malu si anga tele i le matanga luenga i la tolo i le ngasa ngasera mafofau la tu te fai ni si o fai unga mani si o vaenga i te tauna fai mo pupu o le tunu au lo vai te min nei fai sto tele fai sto tele la tolo la son nei le fu tai ni si la tolo malu so i fu o le pule le o ye ni si la tolo o na fato toli e le mo tanga ngasei ona uta mo fai pule le ola o le vanga la le society mito e tala no ai o le vanga no fisi pule le tanga lo ngale lo lua o fisi te lo tatu ta la via le la viele i West Auckland le to la to le lo fisi tunga au mo angolo i te minne le sa tu pui se vaenga po ni nai tu la mo vai tu sabia ai tilo no pe sila il la ve lungo la wala e afiai le lave veo alo mfana wi driveway po wala fa ila tu ngol fali lua o alo mfana o le o ia la ko wila tu lo pe fiki le polo ile la wala so a yer ta vale tilo fo isi vaenga o le si ta vale o lo vea so e discavale ai sia ke le yo vaenga yo no afia e mafu anga tu poi vaenga o le si vai o lo vai ntanga lu fai si to tele la to o lo la ve ta vale nei o lo fa nga ina la va malos ele o la vale malolo o lo fa nga ina ke le fon o lu ta vale le o le si kanga ka o lo e vaenga fo le tu lo le ngana la fa nga ina wa halu war story e ma fai ka le ko ka va o ke ia i so ako li stava le o vaenga fa pele o le si vaenga o i lato o so na o ia o fa fengo fa le ma fofa i dunga ka ko wala mati ai la le saunga le mu o me to tino ma to telo soifua o le fa kamala ma le so na o dunga wala o si la yo vaenga ia o le si vaenga o lo ve te mine wa ma kan fa ko pula ia ngoi ma le tele pe fali o fai asi fatu play all swing on the town le wa makanga le mata wa tiro tiro le fo wa mata tu pu yo so tu la fono nei ele ngata la ile o nisi fo yo so fa ingo fa nga ina a pinga robbery aggravated robbery mana tu armed robbery de o vaenga o fai asi polentanga ele ngata ile la ite so ifo ila to lo fatino o isi fo i tau sanga matutu. Pale ia se pole i leo lau lisi kanaka.
a ia whaatino stori ngā tū la whono, ina ia talia o la tō mana o ngai meo lo mana oi. Maenga ia lo pole ni tanga lunga. Martelo tātou tāwara karepe. Tāwara ngā oi. I la tō e le ofia tutū ni tanga lunga leo leo. O le papolenga la le ien ni tanga lunga. Wa maanga ia le mango le awala. Pela i le la kene ngō wa isi e wha fui leo ngā la whamtalango o kama fui leo e midi ma leo leo. Manga e kuli e leo leo. E mana tūsa me mani whaafonga tātou tiru. Te tonu na mtanga luenga, wa iai vaenga e tatau na whaamalia ina muamua. Ai le ifili pe whai se whai unga. O le atuli ar taawale leo leo. Taawale leo leo whaeso ni ngā tūla whonu. Te le i o le ata e tatau na tilo iai ali i matama i tai o mtanga luenga le leo vaenga muamua. O se vaenga i mawhai o na whaini susu e ngā muri na ia sa idi e le taawale aware sa ngole mua lautini. Wa akul kulinga e na pe i so le tunu mali. O le alo naonga. Lua o se fa lave matu ia lo la matia ele so ifu ele taimi ia nei. E ka kau fa isenga yoinga. Pele ai. Tolu fa ngai tatu va le fu helicopter sa. Su e. Na le ele se popole fu le ntanga luenga le kudi discover. Ai lo ia tatu a wale o fa ngai. In the sky. Ioi, saule e te tau na whaamali e hina, ma hengo le tū la whono, mō le saungo le mua le lautele. Ai le whaia e le whaia. E le maua le mtanga luenga leo leo. E le ai se soli ngā tū la whono mātu ia. Tauta avale. E ono tuwai le soifua ma le saungo le mua le tunu. I se vaenga e ono la matia. So safety is paramount. E se le tau o le saungo le mua. O wale upu monisa peo. E le whapea e tuli mtanga luenga le rola vera ka avale la loka pe mari liu fo una umane le hei. Ke le i o susu e ngala susu e leo ia. Sa vea o le ale mafuanga nga e fifi le kuliere ka avale. O hani mafuanga na lai ona e mafu fau e whaawa upere kulingo ka avale. O vahenga la ia. Mori siri fia le tu. E te tau na whaamari eina. Ai le whaatini ina ngā lunga. O la ua fau tuanga i le tātou tinu whaamana muri. Ku. A whaatuina o e mtanga luenga leo. Mua o ieni me se o e whaia. Lua o se vaenga o le tūla whono o masalomia o e solina. Tolu o lai whaia siake le mtanga luenga leo le whape o e se me. Kua le siake o le se whane kong. Tu o e tau. Kua e kia. A o lo usola la lea. A o le si vaenga o pole le mtanga luenga. O le to telo i la tō o lo usola man mtanga luenga leo. Ele o iai se malama i le whafoino le sa. Pe au ina sao pe la vea. Inexperienced drivers. E mise la pa i la tō i alam whanau talabo. Mise fo i la tō wa whai le fuala au whasaina. Male ava marosi. Ia wai ia. Tau lele lau. Ke le yon vaenga o le mafau tulo le whafoanga le tunu. E a fia ai malau whaiunga. Pe a whaina o i lawa marosi. Mal whala whasai. Malo. Ta wote le ta mata mai le whai tau i le uto e langa fo ia wa o le nei amata upo e langa la vai tausanga uma. Ona o le sila al matanga luenga me se fo i le soifua malolo ina wa mele tau tanga luei whatasi ma fo mai psychiatrist fo mai whapitoa o le mafo fauma o le e alu lunga i resi teimi. Ia na te ile uto e pa uma i alu. Ia ona waaila ia lea ile esenga o tausanga ma matutu o tangata. It's like a trend and a pattern. O le timing, ia whatasi e ma le age concern. Ia o tātou le lupo le ala mea mafuai. O tangata matutua are the least people that we worried about. Whape, ua matutua, ua tauhona matua le tofa, ua tau na lava lau pusa o nusai, ua lewa ngai ola, ua maalmalama ola. Ua lewa ngai ola leo langa. Lewa ngai ola leo langa, ua maalmalama. Tusa o oe, wa avea ma tangata matua o le siri anga. E fe siri ai i tupu la telefon. Ai fe siri akunu, o la fo ki o. O le vaenga ne o le lopo le ntanga. O le ngase o le mafufau. O se vaenga i le ofia tala noa i le totele. Ua i musu wa le e manga o nganga o ia i ngase. O le si vaenga o lo vai ntanga le tele o mafuanga le on fatino ni la tau.
le vaenga no le tau fai pule lo lato soifua vaenga mua ngasa le mafofau nua le ava malo si ma le fua la fa sai per vaenga tele tolu o ve singa te tonu ai mafutanga ele ngatai i tama martina alfana te mana tu na tu sanga mo vai sa yese atali i sa ele o se Samoa sa su engaling miske pika ai ua i do ele i fa le sa lo pule lo sai fu le na punga mai lunga tato wa wala pa o vaenga fa pe matua pe ia na tato tala no ini se tato por kalami tali e lo fina ngalo me o il tam fainga fana ni to sa Nielo. E ko yo so foi lá, sabe? E ko yo so foi lá. Eu so so a fa yo so mangoko e ko yo so a o le a fa ino le mafo fa o le fa na mo la tu langona. Pe a fa le o le talia i tato le vainga o la tu tom fai. Ke le yo le vainga yo no a fa le la tu. O le si vainga i le ba o fa na la vai ma la tu o ni se la tu o sa wai ne tonu a poli o mafu wai ona la to fia vainga le a le vainga taua tala no i si te tari tonuina e mau se ma pusanga ma se so sani mo o e kala ngor ga ka fode ka un i rungo Facebook anga te fa tu ida te tau na te lo fa tu no forma ta fi ma tausi ia mea sa lua talanoa ma whaasoa ia. Ai, ole mea moni a mana iwa e sa lua ma tau pleo tātou matua. Tātou mala malama i le situation o iaia tātou whanau. Tātou tali ina ma le fia. Ia le whaale tonu. Tali le whaale tonu, tali a fwoi le lei. Ia ma o le atua tu teimi tangata. Ai, ele mwhailan tu o le atua teimi i le ngangol tangata le pea oele matua. Ia la vafi o upulenga umalo langi le la u lo tali polo a fit ko ki le anga you useless upu fa pele o kai no ye so fina nga no savia o ya te mini o lo tomatu a ye kai mi sa wil kale fa le ngo na lo to ti ai va tai pe ngai si le fio ka o fa si le van ka ko wona le o ye me ko ki e me fa ona ta to fo i ai a o alo ma fa na o lo mo apel so i fu ele ma fai ona la tutalia ina le si vai o inexperience le o langa nei me fai ia le nala ta u tele ta tele no ai malisi me e ta u tele i matua mo tonu ai mata i tu winga fana mari ele masani lo watali i winga fa pe saulo le pot e saulo lo tala le pus aisa le pantry ai fia tala no mari ai ei te mi o to sila ai na le sau ele ai le no fo le pot ele lo po la mele tu la mai ai ia fa to fa mai le fi ai e fa me le fa na me on fa ia ai o me ai ta una mata tu ta to matua le wingo to mai ele ngatele na sa vea e ele te mi fa so to le fa na wi matua inisi o vai ngo tu pu ele to ai fa le ngo yen mo ko te lo sa le ia o se upu fa fingo fia ma nga le tato titela no i mo se so e tala no atu le fa fine po le tali i ma tu o lo i inisi o winga mata nga lo fa tino i ne inisi i lato e ile kala hole yo nga ko nga kala fa pinga ele se tali to no ma tua sa ili se so so ni fa ia e sili atu ia ta sa ve ila fa tu nga le tu no o e va ai mka nga nga ne o le leile fa tala no le mata bu sau fa pele fa maunia o nga e ngofo le leile mai loe si le fielo ma fo fau o e fa nga no na ino le fa so atu alo ma fa na e fa le ngo i petiri te tonui muli ane tupu ni pefia au kwa o lo no winga o ani va nga e fa so atu le fa na ele lava i lo si le fia mai o se va nga tele o mautinoa pe longo mtanga loinga pe leo po nisi fo o ka kawe kana ngomai ma tu tato telefone o wa le sile ba nga e se tau e nisi o ma tu e wala mai ele ma mafa ino na tu ma fo pita e mo makala ngoa o manino le matole bai e te tau ona longo mtanga loinga no leo pe e se tau o ba nga le we tau we sa no i se ba ai wing all the fun out pe a fa we si swing up
tala noa i le whanau. I le whapea fo i la alu a le aso ato, ma le po ato o lungo le telefoni. Po lungo le laptop, po le computer. O i le si vaenga le olo i aisa wanga mai lunga fo le o le interneti. Pulu fo le a. O i olo i nisi o winga matanga, ma winga whaare le olo whatinu i nisi. I alum whanau. E ka ua i o le tala noa fo le whanau. Pe a whai ua i lolo la kose. E se me pole. E ka kou ki se umana tia lo tengi. Ai mana o mia ele whanau, ma nisi o tātou ainga. Le tātou naura. Ina ia fo ia ele whawhitau le asabe. Lo whawhitai le whawhunga mai le atunu o le Porokalamba i Masani. I le asa whabreile, ia, ma le whionga le li sātini Sidia, mai le matanga alwenga o leo leo. Ia o le tama whanau o tātou. Tumanu vau a siki a shiu. O mātala no mwhasofo i le mataupu o le pule le soifua. Wai e ma ale tele le mataupu. Ai, e si o malama tele le mataupu lea. Ona sa tele no teimi e alu ai i le komiti le sa tau o le lave ai. Sa i le utamai tutonu. Iai marasi, ia lewa whai langi mafo launga i latou o nonu malo o tau whao lurch. Sa iai ma le psychiatrist e tātou Dr. Foliaki. E tau le tele ni tātou fo ma i whapena leo whawa ai atua. Wa mata na iai fo ma i whapito le ma whau. Lala le nā sao so sorry fo iai le tele o tau sanga. Ma o malama maila ia le i mata upu ia. Ia, ai ta ua tele le fisotai. I tu, o le si vaenga. O lo o iai le fisosoni al malo, ma le youth helpline. Le suicide helpline, se i o se teimi na o tango la ia le sue. A tonu e tae o ngā fo le nā e fisosoni e isi tupulanga talavou isi. Ia mai si fo i specialist o lo o i le si tu o le leina. Ia pia o mai ia ni whawhita. O le si whala tonga le va. Le va, io. E se le tā ua fo i o le sao le hui whala tonga lo i ala ma whana o le tenu. Le ngata i Samoa, out Pacific. Te le i o ngā ruenga. Tala no, o i la tau leo i ele poto whapito mana to mai ni mwhena sosa ni o tātou tangata i whawhitau. Tata le rola le age concern. O la le me uala, i o le toe oso mawarunga, i le whawhitau li o le pule le soifua. I tu ainga tausanga ma ale wa pula lango to o motu o le soifua pe whamate ai sea. Anisi vo le o mata upu sa mātou o atu iei o vesinga i le ainga. Me se leva o tamamara tina lava ia. Le mātou tino o niso i lātou o ile ngase fo ile o le mafofa o le dementia. O i vanga whapea o ile popoli. Pe o isia vahenga pe e sila ia wai o le tausanga lea. O le te lelo te tau mawhaine lava malo si po le whala whasaina fo. Ai pe o le mātou le tino. Ia lava ia inga luenga sa o watu ie. O la ule tino i no nātou tausanga i mafuanga. Nisi. Ia ngara paunga e tele isi mafuanga. O lo fai susu ngan tanga luenga le loma le korona ia i lātou o pule o lātou soifu. Ai le kakaunga kupu. Ia, awa o tangata le e maua i le ngase. E alan o whātua e maa ale. Leanga o le mental illness, it comes with a stigma. E a fei mai ma pulu mai i le ia afu o le tau fai. O tala tātou te lalafo i a ua pālewa awa. Māla ia. Pāngero. Ia wawele i tala ia. E leo ni tala le lei. E tali e langa o Samoa. E le lei tele le mele le lea fuafua fatu tala. Fai kala kukui. Ia, fai kala kukui o meo kala kausua. E matua onga upu. Sa o le lei. Ia, upu o mea malava mai ua pārewa au le. Ia. O pārte waka o. E siri aku leo ngā upu nei leo. Ingi kala mangi me fai. E matau tia. Ia, resi la mele ua a fiel tangata i ngasa le mafau wha popo i mwhala au malosi, wha pena fo i male meo le ava malosi. Ua matua malope o le ambea le tino. Longo mai leo hotu a o le mawhai una tāwhi. E whana i leo. O le mea mo ia le nā. Pea wha pea lava ua lamatia le suifu o leo. Le lolo e leo, po la le si mea la whai.
ia whaanga uma tactics o umana o ina yo within that scope. And the last and the final thing, ole pui o le soifua oe, maistanga talai au tafu. Isi le tau o le vaenga lea. O le vaenga fo ile te le na tala noa, ile mitanga luenga leo i tatu vaenga. Awe te nau i lo lofa i lo atale ipo lo wa fafine po sisio lo vaenga lo mo ngasi. Ngai manga o ala ia le tu tono lo mo ke fofo ai. Le anga lo ia te oe se to mai fa pitu. Ia, saole. Te tupu lo la pefea. Ai ni lo la ile tu lo lenga na fongaina. Ona faisia o e ono o la i vaenga ia. Pe o le mafu anga le ne foto ina le mtanga lo. O tatu ainga o iai nei o tatu ai tau ainga i o iai ia ni ngase ngasilia. Sa ili i matanga luenga le malo. Sa ili whaala putonga. Sa ili ia ila tolo iai le poto whapitoa. Wala au mtanga luenga lulo. Dira. Efe so swani. Ina ia fo ia whawhitauni. Wale upo monia. O le telo ila toni. E ia fuala awa uma o na sauni ila tolo. O le ia to mai whapitoa ngase ngase le mafofam. E mawhai ona wha inu ina ila tau. Ina ia koe kamwhai koe wha fo i le malo si le mawhauwhau. Uma kau iai singa vai whi kau seki le mawhauwhau. Ma iai loa me o loa. E tā uala. O le kana ngoa ne me tau. Ito i sili ona tā ua. O lo apa mo se sosoni. E o tātou te whata te le si i tui. Madira. Malo. Tātou tā ua tele. E iai e mawhai ona fo. O lo iai ia le vai fo mai fo mai. E fo i ma meo vai la au ua sao ni ma la to fo e calm down ai nervous o tangata nei ma la to ma fo fonga ia o to telefone ia o tato e pot telefone me mo ngana ma va ngana ma ia fo ka kala ko kasi ma wala e po ai la kala ngo ai senga ia e no ngase ma fo fa o fa longo i leo madina vai me kalango mo ile kalango mo lango le fa longo ile ya ale do o le na fo ngas la to o le schizophrenia ya o le part fo o le mental health ya mana tatu fa fo o ye la un numero na fa ana fa i lo fo i le tu un numero na te mana tu io le numero la vi mtanga luenga le lo just ya tu puni si fa fita uli vo le i michel la ia fa la fa fo se ia mala tasi oli ma numero la na pa fa ye lo ye si fa la fo se a o ye i se popolinga ia te oi i tu langa wo o ye se pele ia te oi tono lo ainga o le si vanga tagua su no mo le official mtanga luenga le mana tu i la va ye manuka e lo su mal fai tu la fitu so ba yaso henda sen fa pena fa pe fo o kila ni tu o nisio tato o official lo la IT fo e mangi le mota ma la so fu les forele ma le valu le fa le fiafi a i manu ka lo ia ma nis martato numero o lo tasi o valu faiva e mau ele so ni mula tunu e fa mama mani si vai ne ke o yelo no ngona fa pe se pe ele sa o yer fa uma le fa ia le la fa ia ai e vala mai o na mau le so ni ma se ma pusanga mo ina ia e ni si fa tu anga e ma o le fa e wi yo we o wingo istanga tana o suia le vai o sui mai a wingo o le ka kikira io sawa ai o mar me ai a le fer me ai ala re ngor menga o ka mo na so ma fo le ma fo ya ala si muta po o le si va ngai pe la no ta o te mo so sa vea o le telo tatu ta va la via mana tua o le va nga le sa vea ia la tatu tala no i le vaenga o le mana malama i le tūla fono e te tau ona iai ia te oe pe lava fo iso mana malama le tūla fono ma kaunung e whelo i lungo tatu wala vaenga ai pau ala wala e whelo e mana malama i tatu tūla fono sabia o ro wanu le e whailo wa unga la sengi masu e lo la sengi a warsu e kua e nisi e le o whaiangi a onga wala nga e la vea i la le ka vale ma whaile e tu la mana tua o vaenga i e te tauna e sira fia vaenga mo mua ia e loa ia lo saunga le mui whailo ilo le awala vaenga mo mua awha mei kivoi ia mana tua o le sain le te
e te tuu avanoa ai I kangakana e whio ai. Ai a mau lo le avanoa mai e lo o saunga le mu. Fatuara. Ai le whapea e tau fia lau ta vale pe ku sawa. O le stop sign. Tūro. E kawalanga I ku. Pe ke whai mai e ku mo singa lima se fu se kongi e te tau wa ona e tu. O I nasa vea. O lo mau e sana se lau masafu. Pe a muri aku ka vale leo leo a ve aku ngalo wa ku wa si lo la lo ta vale pe le mu e ko yan ni hai e ta taua ona tu le ta vale ele minoi lua o lo ye ni so ta tu tu o lo fa ngau le mali e fa mai o le nga mai la usala o le mo li lang moti Samoa e mo la usala le mo li lang moti e mo la usala e va nga mo mua e tilo le mtanga luenga o sefe ia te ona tū lau ta vale le te mile mu mai le mori. A whai o lai sefe a e alua e maua lau sana. A whai e te sila fia a ku a tū whafo se ilau ta vale ono la vele ska vale le kua lua a wha kuro inge ku le mo le awala ile whetaula ingo awala. Le haila, mai okay. Alupe awala sa ngale mu. Tu so le momentum na e mo mai le emperor like to what a halfway. Yo. You didn't find that to. Le finga ko ku. E tau na fa wa le vea le system. Yo. Ya, o le sivainga, o le mori mumu. E maua la usala. Po le alo fai mai e te fina wina e ia vainga o tu la fone te tau na family ina. E te tau na tu lo sa pe a fai wa mumu marka ko moli. O le sivainga, ia o le kolosi e te tau ona e tuu lea wanoa I le mamalu lea tunu o lo sava vali. E kolosi, po lea alo fia aru I se mesa vea. La alo kope e te tau ona e usta I kolosi o tato o wala. Ai mai se lava lumo o tato wa onga. Fast full kilomita le sawa o lau tawa le te tau ona o vatu. Ma le fast full lea. Pea e pasi lumo o tato o. O le si vainga lo va ia te minni. O tātou sawa whātou la whanau I no le awala. O le ua tele na tu mai la le mano. I le sawa whātou la whanau ina. O nisi o mga ala sa varu se furu le uongo se furu. O nisi o mga ala sa ono se furu le uonima se furu. O lau matafa I o oe lava I o la aveta avali. Va ai po le sawa la wala le te ale whātou la whanau ina le te avali. E le whapea fo I la wala si le vaenga whautu ina le tinu. E le whapea a ongo se furu ngai kuri ale le ongo se furu. E te lele a wanoa e whaasawina I se soifua. Pe aku ku mai lalo pe se vaenga o lima se fu. E leo whaatunu tanga luenga wange o leongo se fu. A le whautuanga lava I moro sanga le mu. A ma whai o na wha le mu mai ngai leongo se fu. A ta awhi fo ila tawa. E whaingo fi. Ia ona tātiro tilo la ia lea lewa uma nisi o vaenga o tu la fono whaingo fi o la wala. Ia e tātiro tilo I le tawali. E te tau o na lava tā pena ma saunga le mu tā vale. Vaenga mo mu wha lei uma tautonga le tā vale. Whai le pepa. Ai lo whea lua kiki a ko lua kausangari I whese pepa. Mana tua o tā vale uma sa whausia mai le lua a whese I o me te mire nei. E tau sanga atua. E ma whai ona whai le pepa whai le o le siaki. O le Warren Fitness. O tā vale uma I lalo I wha mai le iwa hana I tu atu. E na o le unu masina. O le sina le vaenga e se lau lima se fulu sala lava ia le o batu le mtanga anuenga. Ia I lato. Bo le fai mo le pepa. Lua o le skala. A fai o le se le stala o lo sao. E ka umai e ngasa vea. E le te tau ona whea luai. E ta awa le lungo la wala. E te tau ona whaatino ina. Ke le fo le sala o le vaenga. O vaenga ia le o lo tilo le mtanga anuenga. O na o maila ia le ia te oile o le avita vale. O lau mata whai oi. Ia saunga le mu oe. Ia saunga le mu le pāsese. Ia usta ia le pāsese tū la fono le tawa le peo fusipa o mana fua le whanau. Fusipa o e o mātutua no fua mo le whanau. E le ngaka fo inana na fua. A o le au wala e whaau ia le na fua. E fua I tau sanga o le whanau. O le vaenga pito sida na taua. E ne te tau o na tango fia le tawa le. Pe a whaile o whaasua a wale le tawa le. Madilo. Lua, a whai o fua sa whai ngā malanga a wele la wā. Kai hori seso. Pesa ili se tasi o le ai ngolo lava le maro whaare tino. E ma whai ona whaafoina le whai ngā malanga. O le si vaenga i e pēno tau le teimi o sola. O le lima kere fongs.
ma le lima i afi. Pe u fa apela o telefoni i Samoa, e te leo fa o ngaina, e lalo o le tūla fono, e iaile maru si angon tanga luenga leo. E kaofi mai wakulo sala. Ma nino ala tala le fai mai, it's a hands-free. E le te tauna e tau whira le telefoni, te mile alu e te whawhuine le tamale. Kul telefoni tina o le ainga, po o le tamau le ainga le pasisi. E musu kul ki ngā wai Ke mo mau mai. Mai pui ki o Richard e vini. Oi Richard. Ka ero moro kul telefoni a lai ke a ver. Rai a ver o ka avale. Ia mara le whamau, ia. Oi Richard. O le si nā leo lo tupu, ia la ve lungo la wala. Wa misa lunga. Wa misa lunga la wala. Misa fa me marfinga la va ai o pale apa la no va va po ka ke fio ke. Era culo era wala popo. Al pomori ah. Al pomori era culo. O va enga ia leo o nisi o va enga o tupu. El que fa ko o la aí se fa finge fa penga ya o on fa fe se me fa bem que pira ko fo bua ko si da ko ai da o vai ngai e fa ta la fo a lo tupu e fa fita uli o lo tupu e fa fita uli o fa tu nga la vala ia al tanga wenga o so i fu o ma sa le ta o ma ai o le fa ta mala ma le fa ta li Maleleu sta I o tu la fono. O le vainga le lo tupu. Na fa sasi lo la ele ma le uncertainty le upu afe mai. O so I fu sa le tau mai mau. A le mai mau afe mau le fina ngaro le tu. O fa kamala. E o fo le tato parade po tato solo tava le lo fa fa mon multamo. E tau no fa tino ina mali sango le. A wia wala ku la fongo. E lei se vaenga pole. O le sine vaenga mo tātou tāwali. E iai vaenga o le tūla whono e lei te tau ona e inisi o vaenga wha o popo tātou tāwali. E au noa ma se whaatananga. O leo te vai arto o te lo natunu o te le tātou tāwali te māngai. O leo whautuanga lava ia sila tutoa ni te uma mausele ni ma le teimi sa whaaruina. A eliko. Ai sem kangal. Wala nga iai le marsi anga whaatula whono le mtanga luenga leo. E ma whai ona se nei vainga. O le whautuanga na le tātou tunu whamona moti. E te tau no usta I vainga. Ia o lava fo I tāwale tiu I o matua pongi sa atoa. E ia ile mafia whaatanga I na matulanga whapena o le ululi tele le tent. Tolu suma limpa sing. O sisila. Ai lo le lima pasing. E lima pasing o ele doa ko. O le sile me o vai er vitamine le una sa initian o tātou tunu sa kaufia. O tātou o ngaki fo I o kako kawa. Pengi maka kaufa per umi mai fafu. E le taria vainga le. A fai o ngai ma ai ngaki o lusa. O ka nga visi. Ia fa fe ia bio e ngata ile apa o le pa o fa. Ia, mana tu e fa se lau le sala. O na ia ile mana vai ngai ono a fia I lo sa ile stika la no mea mata po le stika la piniki. E tu ul mtanga luenga le e ko ulo le stika le savea. Ia. E ko e foi a ko arka ko ka vale le ko e fai le siaki no le warna fitness. Ai fai le VTNC. Ia si sila VTNC. No winga na ta o recompliance. Ia, e ke le ia le tupeto ia rua ia olona winga la o le fautuanga le tātou tunu. Whaatino vaenga uma e te mana o te uilosa a ia halula wailunga te inga tu la fono. E whaasau nei o mei nisi e renga te sala ia a o se lini maufu. Mai renga te foi la le la tau e foi na whamana tu le tunu le o pea I le post office. Nania. Ina ia whaiale me ta o le exemption. Ja. Pea whai o le atu lava ta wale mostemi umi. Ai le ave lungo le awole te. Ja. Mana tua a whaapea ua uma le pepa o lau ta wale le listala. E se funu lua loa masina le o tue whaongaina ma le listala ina le ta wale lea. Ia ona iei lo le upu fo I lea ua off lo ma le awala. Ua cancel a toa I le liskala. Ona toi fo'i lola I le pe afite mana e toi whaongaina ta valelea. I le vaenga le ka o le recompliance. A siaki la lo sa. Pe ia o siaki ngor ka vare fuka ka ngu mai fafu. Te le o le te minei pe ia o le ua uno se lau ta la le ua siaki ai. A si ka mai vaenga e wha le tonu. Feo. O lona winga la.
a pia nei ta usa ve whaftaid vainga lea. Umalongi lis tano no sa, a yelu ma fo te mana o tu umo sina taime kere o whaongainga. Wa te tauona e anu le post office e file exemption, pei ai lalo I whamana masina e whaifua. O le exemption le na, e mawhai ei ona ona tū le taavale, e o atu le tausanga le umi, ai le off I pepa male awala. O lona winga, a whai e ku ono masina I toia e to whai atu e whapeo la koe whaangara kavale. Nonga e la koe waku kavale le vaenga masani le whai la wana fitness. E ngā le limas futala e whai ei. Ia koe on le taavale lunga la wana. A off lo male awala. Kiri nat whawhita auti. A whaifu off male awala. E le te tauona e tue whelwa I eise I longa e umona whaire pepa ona I eile sala tili e wati atu e pe a maua e whelwa I a off tatu tabana. Malo, ta ua tele o leo ua toi 5 minute o na tale o le tu la e lima a e sisi tam tau po e ta tele I. Maula vaenga o tatu whale e o lawa mamota Samoa ono lo whatuputupu la ia le burglary ia linga oi whale. Ma ia tatu whaiti to amwha malama. Tauna loka o le si vaenga ta ua ia vai uma palaka ka un kapi ono o le sile vai ngalo o intanga lenga leo o faisi tele o tato fale wa mu le ma ai le mali ono o le vai ngale o le fata mala a fe sa un senga malanga ka loka uma ka ko fai ko on fa malama a yesi ala mo tato fale wa tau le kila la lua o tau na e longo I lo ai nge ni so lo ai nge fa mo le fai ma vai me le fale o tu fai malanga isi po tu wa oi foi vai si se kiri yanga ka ko pusa meti awa orisi le fai lo to le ngau e le isi le fai pe a uma le vai so le isi la mai fo yo so o le me ia ngala o nala mo wile abno a fai o yeni me pu ata I tonu lo la polo mauta ka ki e kere ia resi a le vai nga pito sini na ta ua va ai le sa ngole mu I la to e de ngate tamanti na matua o tele la to lo amatano e fai malolonga ia na ona yu tatu matu no fai fale fa mo moli va ai se si o e si akilo mo tu marato ina yaso uma fa mautino ono lo ye ni si fa fita audio lo tu me vangi sa via o ila to lo no fote to tas o te lele a fai no so fu po so se mai ma so fu ai le o ye se ta si si mun yangi po le vai aso po le luer to le vai aso fatua mo o ila e ta una ia ila o fa mo mole mai si a ye ni so to wa inga a me ni tatu ta mamtina match tu ai e tu ia la to ta fao e le tio fo il fiamo se malo no wa tu sa no lo fiamo le sa tinsilia a wa ia ila por kalame ia sululu o le sululu matala no ai o le specialist fo o le mai tai o lo va ia tanga ta fainga nga more e fai le tautule mo tanga matu le o e le lato service e ma fai o no atu e va ai matua e fo no fa mai ave home care fai fo na ave matua per fa per fai sina break I lato lo tanto lai o le mano e to tele tanga e vala au mai e ma se le fo ina to mantina matua le si me ta o le na o service providers o malava o lau fo mai lava e o ia fail recommendation ia malongo lo ia tangata ia service providers e fai mea o mai alteration o le fale o me aduel no fo fata valvale ai ta ua tele le ia na ia tātou ta mamtira matu o ne I tu tia ia pe a whapea o la o malanga ia o nei vaenga ia a me fone ne fiafi tu il whaaftaimar wha malo I lau fionga I fiafi le tātou por kalame mātango fi sa vea o le manatu mawalunga lava ia mana wha moe na ia longo puini na le tātou tunu ele ngata ia mana mai vaenga o le tū la fono a wai a o lato wai ati tau a o nisi so ani whaafita au ni lo whenga I tonu ainga ma tono tātou community ia wha mangalo fu la tali I pe a whai wai e se sala Samoa wha manuia le tua tātou tunu ia maua ia se weekend fifima se weekend manuia la sapa pa o le whanau I le walo tasi o tolu I tamaki I top ia malo anga le fole tu le fai ungo le vai aso awa o nei mata uputa te tala no atu ai o le season tonu wale nei the festive season is just around the corner o le au ngā o le ta lapata I atu le atu no mo le saunga le mo awa o teimi nei o lata ki le smasi ma le tausanga fo i o le teimi
e pisi solo ai mo vevesi solo tangata. Ai le ave le tātou wha mua i mea te tau na ave le priority ma le saunga le mua tātou. O e malanga mai. Ia, o mea umu whapena. Ia ma le tele o mea tātou tele i mawhauwhau. Wino la tutupu mai. I le avai te mea le pisi le mawhau. Ai anga li le tu. La tawhi loi pia. Ia le nasa mo whaftai tele mo le avino sa tala noai fo i ma a le li malu o le malo. Ia, whape fo i le li sa tini sinia tumun vau. Senior Sergeant tumun vau. Siki ashu. Ia, maleve. Lapta inga fo i le tātou tunu. Na ia mo o le saunga le mu. O le saunga le mu, mo o le fia. Tātou o le malolonga ma tātou telefou, fo i mai, toi wha au au pea. Ia le Gagaifo o Faiva o Samoa i le nei fo i asfareile. Vatal fatu i se whapoponga foi o tala mai atunu e mamau matala o le Pasifika o le Radio Samoa. Momo atu i se tala mai Amerika wa whaiere urua i whiriwhiringa Trump mo le tangata mua mo le whale pae wa whiriwhiri ai Susie Wiles e whaaulu iai lana au whai ngā luenga. O Wiles sa avea mawhauwhautua sinia ia Trump i le teimere palota masa ia ta ua foi lana whaafetai i le tamai i le pō na maloa i le palota. E toe fitu sutolu aso le nofua inga Biden a wa amata whaatulanga nei le au po le team forward Trump mo lana foi nofua inga. O li putia le BBC e lua lava aso ta ua maka i le tele o kalena o le aso ono Januari 2025 e whaamani ai le kongresi le unga o le palota ia ma le asaufa i le sui presidente o Kamala Harris ia ma le aso 2 Januari o le aso leo le a whaatautu ai Trump ma JD Vance. O i la ua ta ua mai li poti o le a aloa i ailoa ia le tui natu o le malo sianga tau presidente i ia Trump. Sa noa Trump i le teimi wasola e le isi mea au na whai e whatau nu uloa le fuafuanga i toi ti poti ese ai tangata o loo nofo whaasori tū la fono i Amerika. A tonu o se tasi lea o tūlanga o loo wha pole i ai le to tele o nisi ia ona o a fianga o le unga wai nei le palota. Mai Israelu, ua mai apasia le palemene le atunu se tū la fono, ua whaatanga i le malona toi ti poti ese mai le atunu, a inga o tangata ua whaamaonia morianga whaatupu whaalawelave o sori ngā tū la fono e au fiai ma sitiseni lava o Israelu. O le tū la fono sa folasia se sui mai le bang whauwhai le palemia, the Likud Party, mai au fiai tau a inga o i la tau e soria le tū la fono ma whainga whaatupu whaalawelave. Whai mai whalapa putonga taua ia tatau i Israelu e le whaavaea ia i tu ai ngā tū la fono. O nisi e te te ia i wo la tū tā ua, ua taula i sao ane le tū la fono i tangata Palestina e sitiseni i Israelu, le masani o na whaingoa Israeli Arabs. O le tū la fono o le a whaatanga i le tue tīpoti ese o a inga o i lātou sa lātou whaaleo le fia malango i ni whainga whaatupu whaalawelawe po se whaalapotopotonga whaatupu whaalawelawe foi. Sa unosta se o fō mai mata upu whaaporkiki o Dr. Dalia Shainden e le BBC e le whasiringira tūlanga i whaatau tū la fono lea o se tū la fono ua whaa ngana saolawa mō a lapi Israelu ma le au Palestina. Ai longa ai eise tangata Iutea sitiseni Israelu e tīpotia i lalo lea tū la fono. Whai mai pēa ma le 20% o le whaitau au whai o lea tunu o tangata Palestina e sitiseni Israelu. Mai Cuba, wa amata nei ngā ruenga mo le toe whaola o le tise i Cuba i le mai o le wha le tonu na a fia i mafua i le wha o Rafael i a po la whae le wha Samoa. Whai mai o matangi maralosi o atu le selau 25 kilomita le tura na a fia i Cuba ma motu si ai le tise. Ai titi mai pe fitus furu wafe tangata na avesea mai maulatou fale au le ia a fia i le whale i le asoruru le vaso nei. Sa lapta ia ile atunu i lo longa whaafua i masolo ngā ele, au le itu le lei ona ele se soifua wa li potia wa mai maupe a fia, pe ona whaamani el presidente o le atunu o Miguel Diaz-Canel. O itu malo a Artemisa ma Mayor PQ, ma le lau mua o Havana na upito sili o nā whaina.
Mai le Pasifika I Fiti, o le sa avea mapare mia o Fiti I le tuana I Frank Paini Marama, o whaasa o loto wave mai nei mai le whare pui pui, ai whato a ono masina o umona turi o lona whaasalanga I se fururua masina. Na whaafare pui pui na masina o me, whaatasi malitaita I leo sa iai Siti Beni Kilihiho, ona o le la afianga I le tau fia o le whaatinoina o le ami o tonu. Peita I rao leo wa whaamaonia o wawe tatala I tua, ona o aia I ngalawa I lalo le tū la whono. Whai maina matanga ruenga o whare pui pui a Fiti, sa whaia leilo I longa I lana tālo sanga, ma whaia I le whaai unga wa iai nei. O whae roa fo e matanga ruenga le reporter Radio New Zealand o wha maoninga lawa I o le mulimuri taipea I le tū la whono ma aia inga whaatatitia. Ma le tala mulimuri mai New Zealand o le au unanga le mapu maia se au unanga le Pasifika e whaatatau le soifua malolo ino le mawhauwhau ma isi au unanga wheso soani. Wa te tala neilo latu ofisa I kala estete. O le lua afe maleiva na amatai lea au unanga I rona ofisa I au kilani whapea Hawke's Bay ma Wellingtone ma le South Island e uie le I whaatu I naise ofisa mo le teminei. Sa no Philip Siatanga o le pule o le vaenga tausu e suenga le mapumaia I sana whaatanoanga I le Radio New Zealand e tā ua tele nei au unanga ma I le whapea le mawhaino whaatino e au unanga te tele tau le soifua malaloino le mawhauwhau. Peitai, e sidi atu le whaatinoino le au unanga e tangata Pasifika lava ona o so o tanga ai maiselenga ngana. O Siatanga e whaamautu le ofisa fau le kara estete ma ua tā ua foi e te le ngā luenga e fia whaia. O le minister soifua malaloino le mawhauwhau Matt Ducey sa awa iai le sauninga te tala alo iai le ofisa ma ia tā ua ia mana na o le whainga malo New Zealand e maua e tangata wanoa mō nei au aunanga e maise o le maua o finangalo whaaria po le feedback I au aunanga whaapea e maise pe awhai o lo o whaawhainga tā o na maua mawaiwaina. Wai mai ai e mana o mio na avea le au whainga renga masui o le atunuu I ona tūlanga ese o lo o au whiai. Ia o tala nā le Radio Samoa, mai atunu e mamau whapea foi ma le Pasifika mō lau whaafonga mai I le nei vai aso, whaasoi foia. Fia I mea whai mga yo inga I le taupito nuu. Ua mawhai ona au ina atu e le pūlenga anu o au kilani. E ala atu I Auckland Council's local boards. O le Festival of Roses I pānau. O se wha moe moe matanga o fia e ua tāpena ina mo oe malau a inga. Sila I le au le lei o tonga la au. Mai moa I le tele o whaafia fianga. Tau mawhai mea ai ese. Whaatau mea tau lima. Ma le tele o vainga e au ngā mo le ainga atoa. Amatalia le aso se fulu o Novema. Mai le se fulu tasi I le tai au. Anga I le whae le afiafi. I le Dove Maya Robinson Park pānau. Mo nisi whaamtalanga. Tanga I ana I le ourauckland.nz. Ma o omi le upu events. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malonga, ma so se wha lawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz. Pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whaatali se tali. E ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. I le oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Radio Samoa tasi mai batolu amo. Radio Samoa Tasi limai tu. Amo. Solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe ratayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo, bayo,
ai yo piko ngu asi mai si o mako ngu a fio ai le kau fia mali e ko ka papa a fio ai le lako kama le alo ali ku pole sava uso ali ka ua mai nga iao alala ka isale u kongi o le lima makua fale u po pe va po finga luko style wa pe pesa masiva solo uta bayo solo pa manamo aulele awe natayala awe si umbo fa pe masi papa solo uta bayo solo pa manamo aulele awe natayala awe si umbo fa pe masi papa pai kele kuama akua fale loa le ukafe ua fale limu lalo asi kukivangu male pa ia lasi o tama fina male awaluma a io e onganga ai malo sila fia so le fiku fale sa welcome to mangu wai leilo eva e sidi ai le ku ia he this is still sila Samoa aku wai le sao o Aotearoa sao sauna e ali he ua umata mauata itasi malelo fuanga solo uta bayo solo pa manamo aulele awe natayala awe si umbo fa pe masi papa solo uta bayo solo pa manamo aulele awe natayala awe si umbo fa pe masi papa awe natayala awe si umbo fa pe masi papa. Ia, toe fi wha talofa ia te oe, ina ua ngā ngai fofoi Faiva o le Neias Whareile, ia matawa lunga atu ai fo i ma le tanroanga, ma le fionga i le li i Satini Sinia, le malu o le malo, o le matanga ruenga o le leo i New Zealand ei. Ia, le sunga ia atu manu vao, Siki a Shiu, ia, ma le tāua tele o le taulongolongo, ia mai se lava fo i o le lapata i atu i lo tātou o tunu i le tele o meolo tupu mai. E le ngata i le tūlanga o le toe mawalunga fo i o le whainu mera le uai nei o le tupulanga e pule le ola. Turo ulu whaafonga mai. Ia mai se fo i la o i la tau mātutua i le taiono se fulu o tau sanganga i atu i lunga. Le fo i ua tu la i mai ei le nei whaafita uli. O le tele o ta vale la vivea, mafua mai a, i le whaonga ina, o le telefoni, o nisi fo i o inu ngā pia, o misa i lungo le awala. E o le kere i le maubea, ia malou wha tamala lava, ia a ua tūla lata i aso fia, ma tāua lunga i inga ruenga le nei tausanga, i le kelisi masi, ma le whaafeilua i atu, i le tausanga fau. E ina i uso na wala au mai le lo, i Napier ma Hastings, whai mai, le a tau sa vea, tātou te le masani, tātou te le whasota i le toto, ma le ngafa, ia po ni ainga. Ai o mātou nei, mātou te alolo whātou lava i lau fionga, ma taputapua i atu i o Faiva. Ia mai so le whātou tainga o tātou porkalame leitio. Ma ua ti ngā lava loto i upu māta ngā e la lafo mai. E leo ngā li i nai Sydney.
Fatasi ai ma le sunga le li faipule. Le sunga ya le ala limoni. Ia, no whatu le iai. Talo fai. No wala watu ai le mawose avanoa. O lau whautuanga iai. Whaftai lau tau tapo inga. Ai o mea whapena. O mea le pola e motu tua wa o tangata nei. Lea o toi titi lava maua. Ioi. Awari a vea le se ma mea ma mafa ia te o tau. O lea e o mai iluma. Ia ma whapena. Ia o na tala umaita la whapena. Ai ana whapea o i lātou on tangata e le o whatu iai ia suenga ia i whaine. Se manu, walewa na tu. Leo whatasi mai, ia le tamaitai o ati, ia lunga le tātou pora kalame, ia wafo i se li poti mai le tātou whale ta vale, le Henderson Cars. A talo whatu ati, ma lo le ngā lue, ma lo fo i le love pale ma le on sa i le neiva yaso atoa, ia, o lea le a tātou ma lo lo, ia. Ia, tō titi foi o le teimi e, koloki e lau kāpe te saini foi, ia, ua mai a ngā luenga le aso. Ma lo le soi fumanuia, whaaftai mo le teimi u whaavanoa mai, ia, whaatalo whatu. Talo whasawea, ia, ma lo la vale unsai. I le aso, ia le foi la le whai u foi, ia, whiaunga ruenga le ne aso, ia, o lo wa ia pele, matonga o fia ma le langi le lei me o le nei aso. Le se timu, le se savili. Nā li e lawa, ia he. Tā ua tele ia le anga le lei o le atua. Tā o le lei. Malana whaasoa i le tūlanga tā ua o le mātango fia o le aso. Ia, ma le suru mātango fia o le la. Ia, o le aseba ai ngātu i whafo mai le tai awa na le la i le tau au whai ngā ruenga, ia, e ma se foi lea tunu u e au tō wa atu mo se sosoani. Ia, o le se li poti atu i lau Henderson Cars, i le nei aso ato, ia, na whaatu mulia lava le mato whalita awale nei, ia o lea ua iai ia mato customer phone ia o lea ua awea laso ta awale nei, ia e o maile mai la loi in the cargo. Yes. Ia e toa wha maso customer lea na awea nei a laso ta awale mai e alalang papa au la loi in the cargo. So lela na usu mea nei tai au, le na whae laso sign up, ia lela ua driver tu la loi Wellington e puele va a fo ilea le so ia lo i Envekago. Pe o Envekago le whaapea le e mule i lava ia mosu nei New Zealand pe sao ia. Ia, e sao oe, ioe. O Envekago lava le nā o Dunedin fo, ia. Ia, e mamau, o le peninsula le nā e tāua lunga ia. O ngā ele o New Zealand ei mau te roa. Ia awa tō telefoi sa mō o lalam papa au i lalo. A vai lai le malosi tele o tātou whaasa launga ma tātou whaalau i loa. O le nāe so ta i mai lava maanga i mai. Ia sa o le lei e pe o le tūlanga i nao le titilo tuai i le mamao lalo le e nufo i nei o tato a inga ia. Ai le na sabasanga mai lava ia ni a laso taavale. Ia a taavale foi, o taavale nga sai taavale e o ma tangasa nei. O youth le na apalai mai. Ia wa maua o mai youth na ia a inga ia le o mai la lo Envekago. Ia Envekago ia na isi foi o maso customer mai la loi Palmerston North. Ia le foi na o mai fea nei sai au whaila so sign up. Ia lo whapea foi ona malanga tu la loi meo lo inofo ai. Ia o se li poti atu i maso o customer lo whapea ona anga i mai. Ia ma customer lo whapea ona apalai mai nunga online. Ia o maso a tele lava maso customer lo whapea ona processa laso application determinei o le lava whaanga solo lava. Ai pe o le whaamua lava nei o tato a inga e o mai mamau. Au tato i lunga nei au kilani le whaamuli ai
ia process o application ia ma sign up. Ia te nei o lo pisi lava mātou ono le la alata mai ia Sofia Fia. Ia, sa Ia e peo le toa tele nao le mana o mia lava ta avale fo ile e fai mea alo fai i a inga ia alingata ilea ia o se ta avale fo ile fa manasu ai ia Sofia Fia le tau sanga. Ia le tele nao mātou customer le fa peo ona fa ngā solo ia la to process i te minei. Ia o mato whaalawi loa o mata avale tolu. Ia. Peo ta ua e tuanai. Ia o le mato youth po le mato piki apu le mahindra. Le wha peo na whaalulu le whaalawi loa te minei. Se ia o ma Sofia Fia le mawai le wha whita la. Me alofa mai le mahindra. Wha peo le SUV 700 fitinu 4. Le mawa le me alofa lua whita la. Ia ma le mato Scorpio Kiwi Edition. Ia le fwe whapeona mau e le lua whetala mea alofa mai le Mahindra Company. Malo, waftai wā. O le zi ngōle nā e tauna whai ngoa i o le Henderson Cars bino utanoa tu yamuri anga le telo o taimi. It is the home of the Mahindras. Wai tele le tua inga lea ia auto. Ia sa o le lei. Ia o peo mātou le meina le ale tāwale leo le Mahindra o mātou le whapea o nā luasu ia le tāwale leo. Ia e peo le o mātou tāwale nā Mahindra fōle le temine luase lua wha o le mātou piki apu lea Mahindra le mau le whawhita la ia o le SUV ma le Scorpio o tāwale e tolo le Mahindra le whapea o nei le temine. Ai mo le tautanga fōu savia, e ia mātou tāwale fōu le whaapea o na taudu o ma le tautanga fōu, o le SUV fōi, e ese fōi ia a tona se taimi o i luma o na whaalu atu le o tāwale na i lunga o le media, e ese fōi o na ia, e ese fōi o na ia se lunga o na fōringa ye. Ia ma le youth fōu ale Mahindra, whaapea o na taunu o mai se masina tausanga fōu ia. O na whaalu atu fōi le lunga atama ma whaasalalanga. Ia mole malo la tunu e fia apalai mai ai. Ia. E ei fōi la male jeep. Ia. O le sipi ia. Ia o le sipi. E ma le sipi fōu ale Mahindra. Ia le whaapea o na taunu o mai le tausanga fōu. Ia malo whaafteitele a mole tali poti ai. Ai si vaenga au mai le tā telefoni ma le tā tuatusi walau te loa e te ngalue fo i tae au tā te ngā lulue fo i tae au. Ia sa o lelei, ia e le wha uma ina le tāpul kalami sa vea ia e whailoa te pele malo ra tunu o lo wha apeo o na fia mana o mia se tā avale, fia apalai se tā avale ia awe tenu fua ai e wala au mai lau Henderson Cars i le o vau se lau, fitu sasasi, ia pisile mo asi po Melissa. Ia. Ia male mato tuasu si o sasi wa whai i Cavendish Drive. Ia, pole i meni mai fo i le mato Henderson Cars le page, ale Henderson Cars, ia fo ngā male messenger, e send mai ai ia paperwork po details po ia mana o mia male apalai. Whasai lava maloa wa nosta vea. Whaftai ati tā whenua i fo i tae au, wa e malolo umatangata e ka kere malolo. Sa o lelei. Ia, lelei, whaftai mo le tali poti, alofa te le atu, manuia ngā luenga o tutoe, ia, male ngā Gagaifo Faiva, ia, o lau sunga le te maitai, ia, male au whai ngā luenga, ale Henderson Cars, ai whasoi fuko ia, mo le te minei, whenua i tae au. Ia, whasoi fuko sa vea. Ia, soi fua. Ia, lelei. Ia, awatu le whamalo le tātou au whangaruanga, e maise le tua whine ia ati, o le tātou Henderson Cars e te maua i le telefoni o Valusalau, fitu tasi, o Valusalau, fitu tasi, ia polo wanga i atu, i le tasi iwa wha, Cavendish Drive, i nā, i Pampatoetoe, ia, o le pitonu ulava o manukau nei. Ai fatalo fatu ia ma ofolo fatu foi i le fionga ya tangaloa ma le faletua ya se lepa
I le whale loa ma le au nanga fo'i a le Immaculate Polynesian Food and Caterers I le numerous Fulma le Wha, McCarthy Street I Hunhei Christchurch. Talo whanatanga loa, ia ma le whaletua se lepa, ia ma le no whaalo ma le ingari, ia me se fo le au whainga alwenga, o le stasi na whale o loa, e tasi al whale o loa le na, o kalai estete I le numerous Fulma le Wha. McCarthy Street, o le vai aso fau, o le ato e maua I le tātou vai, o le ola, I McCarthy Street, I Hunhei, I le whale o loa, ma le au nanga le na, tanga loa ma le whale tua ia se lepa, ia whapea fo I le Immaculate Polynesian Food and Catering Services I Kalastete. Ia, o manatua sa alwatu le tātou vai mua mua. Ia e talu ai o na ua sui le fo I le pulenga o le whale o loa. Ia mau malanga fo I sua ma whaioso mo si o na whale tua. Ia mau anga I atu mau. Ia matautua fo inisi au unanga I au se talia a lea lau tula I mau. Ia ua iai le tātou pule fau o le whaloloa le nāma ua wha ua wina pēr mau ai tau mafa le atunu, tau mafa vela, tau mafa mata, ia wha pēr fo I le tātou talo ma le whai, pi supo e lengi, ia masos tau mafa le atunu, tau mafa vela a Samoa. Nātou te tāpena ina fo I. O tau umalo o lalam papa au I Kalastete, o langlango ina fo I le whale, le tātou walesi whaasalau, o le Plain FM Samoa whasotai, ia malauso e pesta tama le langi. Alex Fido, niwe. Ia no whangalana, anga I fo I le a maua I le tātou vai. Ia, toi fo I atu le tātou vai I ai. I fo I Sfulfa, McCarthy Street, Hunhei. O le whasisilanga leo taunu mai mo le ainga o lio whaavai o manu. Tupua I whaatulou sa mo I lau whaafungaanga, tulona lava. O le nei whasisilanga e whaapitoa lea. I suli uma, ma suafa uma o le nei ainga o loo au mau I Aotearoa nei. O lio whaavai o manu I sa papalii. A mole mna mia sa tātou whelo inga a ole I tu waa mo Samoa. I lo tātou wha moe e pei o na sila fia le tātou maftanga. E le lei lava lo tātou nu ti mea whatasi e mao popo ai. Ia matino ai fo I le lei mo le lumanai. Su mai mabaliu mai, whaiso finangalo mo le tātou wha moe I Samoa ia te seba le masini fau. Wala aua tuai I suri o le nei ainga, o li o vai o manu I sa palii I na ia tātou a wai whaatasi. Whai o mare whaaloalo tele, a whai e fia malamalama atili, o na wala au lea o le telefoni o lua tasi, o lua, tasi tolu Faiva. Po o lou su mai, ma fio mai, I le tātou no whanga le nei, o le lua pālima Our Street I Otahuhu. I le aso tōna nei, o le aso le ataeo aso iwa le masino November, I le itu laes fulma le lua I le auri. Whaftai o lo sainia, e li o whaavai o manu, alofa I fo vete motu. O le whasisilanga winga le tātou tusi o le wau filifili ma le so ngā. O ne ngalo sa lo minga o le tātou tusi le nā o le so ngā whatasi fo I ma le lo minga o le vau filifili. E maua ai whaalupenga o Samoa I sifo tuila manua, ma nisi fo I o talatu o le atunuu, na maua ai maalanga upu, o le matafa I oi a le matai, I le whainga o whaalavelave, ia e pei o whaipoiponga o maliu, o le osio singa o ainga, o fesila whainga o paolo, ia ma si I whaaloalo, whaalanginga o e kalesia ma le tele o le ngangana whaaloalo. Ia fits futala le tau o le tātou tusi, na o le official o le Radio Samoa, ia e te mauai o le tolu ono Hobbill Avenue I Manukau, e mauai, mo nisi whaamtalanga wala au le lua ono lua,
tasi lima iwa tolu. Lua ona lua, tasi lima iwa tolu. Ia pe tanga iane le tātou penga o te whailangi. shopradiosamo.co.nz. Ia, e whai mai eisa o kai nā. A o le whanelola le nā o Immaculate, po Immaculata. I le sifun ma le wha, McCarthy Street, Hunhei. Ia o le a mata na toi maua i le tātou vai lea o le ola. I le vai aso fau. Ia whai masiaki ane. Ono o mai leo lau talanoa. I le tātou vai. Whamanatu e te oi le vai. Wa tāpena ina whapitoa. E au ngā ta mā ma le aingo sa vea. Mō le soifua malolo i no le atunu o au tātou. E mafua le tele o ngase. Ono o mea ai. O mea ai le fitau ia whaatasi fo i male so ona a ai. Wa le whaatua o ia. Ia. So soani le toto mawalunga. So soani e toi whaalei ia le ngase o le sela. Ngase o le fatu. Toi whaanga ioi ba whaata avale leile toto. Ia la toto uma. So soani i maso. Ia ma aunga ngase ti ngā. Ai maise lava. Ia le tamafo lea. O le o I o so onga o pona iwi. Wa fula. Wa maua oe I le ngungu. Ia. Ia po le arthritis, po le gout. Lesi au ngā tele le vai. Ia, e so soani tele le nā. I le totonga o le ate ma le fatungau. Mana tua o le ate ma le fatungau. They are the most crucial and vital organs of the body that does the filtration. O e nāe vai mamama iai, ese ia mea o ona mai lea la toto. Ia whaale leia. Ia matupu ai lola, ia leo le mainga le ngu. Waila kuloa ia mea ia o ona manofo I mea vāo ponaivi. Ia mamaloa ina. A lea ta uala leo le vai. Ina ia toi so soani I le ate, liver and kidneys. Damaged liver and kidneys. Ia, ai sa vai I whaleoloa nā wa taunu o tu eia tātou oka. Whaleoloa mua le nā wa masani ele atunu ua valu tausanga taluna taunu uma I ele vai. O le sfulma le tolu, Lappington Road, I Otara, o le Malay ma le maunta o le fionga le saoli I atuala tawa taupa utino. Ia, pia foi le whale tua ia peka, ia e maise foi. O le no whaalo ma le ai ngari, o masani ia le tātou utunu I le no whaanga le nā. Taunu ia lawa taunu ia le oka ale whaletua ia peka matuala. Se ea tu I o le tātou pitanu lea o manu rewa, le I tūlangi lava le isaute, o le numera luas fulma le lua, Templeton Place in Glendon, manu rewa, o ia il tu fine mara, nive malia, ia va pe vol tu fine. Te mai tai o mareta sa wanga whafte iatu mole tātou maketi le nā, nive, maria, ia, wape foi mareta. Ona se e mai lea I le tātou maketi o lo o tūle o ngā tutonunga le mū, o le taulanga whatau I mangele. Tasi Market, to ia I le sunga ia Peter, whaolatane Peter Silva, ia wape foi lo so e Tavita, ia malakamo se eti le lafa ko asa o kankale o falhume o karepe ia le uso ia se eti ia maloli le toa kaftai wa mai ale ngalo ngal tufunga ia ma ua famadu ia fo ia ma umusale tau ia ole la eio le tunu fatalo fo ile tina ia Fiona anti Fiona ia taia fo in kokum kula ia le pankeke o le keke pua, o le koko Samoa, o le kale, anti Fiona I lumba lava o le Tasi Market. Ia, ona tāua lunga lea I le tātou whale o loa. Lea sa whai ma Tasi Market, wa whaingoina ne o le Grand Market, numero Tasi, Universal, o Triangle Road, Colossia I Universal, ia va pe fo Massey Road, I Massey. Iau ki lani sifo,
sunga ia wahit ia whapea fo i le au whainga ruenga tele fo i tau mawha Samoa i nā whai o na whai e le whatau o le vai aso ia po le whatau fo i o le tōnai o le ainga i le aso tōna ma leo sa ona o mai lea o la utalendoa e le ua mai a le whainga palota Amerika mai o le tulanga wo o iai. Ia, o na o sila fia. E le tui tele la se tala e vatu iai. America has spoken, and now America has got what it wanted, and now America has got what it deserved. O tele tangata na latu manatu, e le toi fo i mai. Whapena fo i so u vai vainga. Ono o mea sa o whae i loa atu. I le tau mawhainga le ta māloa ina ia tau fia, le Social Security, ia mawhapena fo i le whainga a palota lea na te enei. E eile talitonu ngā sa whai fo i whainga pio pio. Unfair election. Election interference. Russia interference. Bomb threats. Ioe. Whawhiwhi fo i pomu. Na longo la ia leo tangata Democrats au ne ialu sisi o i whale palota. I Georgia, Arizona, maisi no whanga, Pennsylvania, ai na o le vaenga Trump no palota le Republicans. E lea foi la ua whai ia le su whaasolitu la fono i le billionaire e suawhia Elon Musk buying votes for Donald Trump. Ia, nga ua ta oto fo le na. Ia, o le mea lai me mali e. Trump I mōri anga uma I ana whaasanga le te malo. 35 indictments and found guilty of criminal charges and falsifying business records. Ana mea le na leina mana o le te malo e te moe. So that he can save and pardon himself and stay out of prison. Yeah. So for sure, Donald Trump will pardon himself from all criminal charges and also his friends and fire all his enemies and use the U.S. military to go after his enemies, political enemies. Ia talusia uni fiil te malole na mea walela uto wilole. Ole a to e te tala uma I tu e Trump I la tou sa iai. I le lango ina o ia I lona whaia ina I le pānokta o le luas fulu. Mao atu o I loa. La unga ma whaoso tangata. E o e talepe ma susunu I lalo ia ma whaaleanga le Capitol Hill o le whalefono o le Malta pai Washington. Nā sa mai mo uma iai. The January 6, 2020 insurrection and burning the Capitol Hill. Tatu nuf, tatu mata pe iai. Te I wawa aila po a fulanga ia na tala no maile ta maloa. Nā te whaia. Ia moa I lātou sa tau muri ai. Te le manu malo Trump. Ia, te le manu malo le sa iai ia le ta malo. Ai, ina ua, o tau si sila lai le sese. Ina ua whaia ina Trump le luas fulu. He never called Joe Biden, the president-elect, and also the vice president-elect, Kamala Harris, to say congratulations. Ere I video. Ai ina wa umalu whainga palota na fina video lo I ai Kamala Harris. Congratulations, President-elect Donald Trump. I haven't finished the fight. Ia. Ele uma le finaunga. E mo I leo e Palestine. Ai o le amata I tuina la po a folanga ia sa fai.
Yeah. But America, I want you to watch. What is Trump going to do to you? Mate tu ina pia. Na mai o na vili fo ila ia leo Joe Biden. Ya Donald Trump. We will help you, la matu sosoniatu, to assure and to make possible the transfer of power peacefully. Le tui natu alo ia ma le file mu o le taʻitaʻiga ma le malosiʻaga e pulea ai tulafono ma tagata Amerika talusia na tatou vavaai i ai i ni tulafono e faatulaʻi mai e le tamanoa, because he wanted to break democracy. You know, and Donald Trump is going against all the media outlets that were against him. Ele se mele leila le mele na. Le saulo tonga o tangata whaasalau mo lau tustala. Donald Trump has already warned that he will fire Jack Smith as the special counsel for all the federal charges pressed against him in the federal court and federal law. Yelena, o tu vavaile, de o mana na sauno mai Palestine. O tu umaia. Fake news is uma America. Ole ao o tu ele salalo ma le kipinga ele sapelu o Donald Trump, which is not fair. Where is the press freedom? Ole tūlanga ese ai lava le nā, tūlanga ese ai ia le paulo na whā o whainga malo wha temukarasi ma le Saulotonga. The three branches of government, with Parliament as supreme, executive with the cabinet, and also the judiciary, the courts, ma le office of Snonga. Lona whāloa i le pau malos, mausitasi o poutu o le sauwhainga o whainga malo whatemu karasi male sa alutonga ma ia te tau a tangata. O le autu stala ma le au whasilau. Sa o matamata atu ma le nganga whano noa ma whavauvau fo i na ua tāwalunga. Tāwalumanga o le whalelau o sina, o le fionga po le sunga ia sua le mapua na nā whanua. Sua Julia Warwick, o le tina lea sa ave ma teitai o le mawhitanga, o le Adra, ma le e kalesia asafitu o le toia fio mai, o le te fono lea o umi o na tausanga, malona li i a se Yuli Paul Warwick, o le kare sia toe fio mai asfitu, ta la tau whaia inga aruenga le lei, mo i la tau ngole tangolima, ma mātitiva, ma pōpua ngatia, le aini whale no nofoi, atu ai i le wha mai senga, i ainga e fia, ia, wafo i a su'a ma le whamuina, le malu ma le mamea, ngā ngaifo i le vau, ia, ai te inane fo i tō tui sāwailu, ia, whapea fo i le usoli, ma le whāle o usoli, sāle le ali, ia whapea fo i le taulangi ma sātuala, a inga paolo mangafa, o wōma e masani le pa ia maununga le kalesia aso fitu o le toia fio mai. Ona o se aso whano noa. Ia na wha mawai atua ia nafi. I le toe sauninga, ia wha pia fo i le whalela o singa. Ma mapu atu i le tuunga mau. Ma malo loai o le sā
o le sunga i le sua. Julia Warwick. E watu fo ia whamaisenga. I le uso, ia tu au pepe Jerry Warwick. Ia whapea fo i le fionga i le tumaita i whama Lawyer City le tātou malo. Ia ona o le tuua o le malo i siona tina. O uso matua ngane matua whawhine. Ia, ona i tala na e whaita tala tu e foi i tūlanga o mea lo tupu i Samoa. Le whato au mai i tātou tala i vai whanua mai Australia le tātou pasi fo lea sa mātou tala noa foi manisi. Le sunga e pakilau ia ma nisi fo i o le community a Tonga. Ia ma tā uai o lo solo lei ia le tūlanga o i la tau lea na manunua i na ua sulu mata vale le pasi na avatu ai i tangata whainga aluenga a Tonga. Tolu se fulu i la tau sa wha moe atu mo Hawke's Bay e ngā lulue ai e le whaatoanga a le company o le Mr. Apple e sfulma le lima i la tau na manunua tinga ina to sfulu na ave i valele fo lea faola o le Westpac Rescue helicopters i whale mai. Ia le la ta ua le teitai lea le community e Tonga o lo solo manuia. Ia, tātusia ia tātou manatua i la tau i tārusanga. Ia, e pei fo i ona alo lo whamaitonga ia i tātou, i le teimina tātou lutia i puava. I le tūlanga o le vea ai o le tāwale lea, le van lea na manu ai nisi, ia ai mali wele tōtolu o le tōlua o lea vaenga ma leo pāsese, ia o nisi o li isa ngā lulue wha vai teimi i le pola kalambe lea o le seasonal workers scheme. Whatalo whatu le sunga ia sefo liutene ia maila lo i Napier Hastings oilei o Felbele i Christchurch ia la fo mo le tusi le ia te au whaingoina o le whaolatanga a Yesu Keriso ia le whata amata na whaitau uputa mua o le nā tusi ia ai o te loa it will be a good read mo e fo se mamla anga e le mafu anga na tusi ai le nei fo uso vai atu na taulangi sefo liutene mai le lo i fasto uta ia male afio anga vai lele ia talsia te lo ai se mea nga mfaiona mo mai e fo i le na fo i to singa ona o mai leo o la utala noa i le mata upulea o i le tau teo i le malulonga ia ona fo i mai lea fatalo fatu i le official tatou konsula o le malo tuto tasi o Samoa lau wafionga Your Excellency palu salue fa po le lua ia po lau fionga fo i Honorable Excellency afemata fa po po le fionga fo i ia le malu ia ma le faltua a me se po i o le lona au vaa ma le au ofisa fatalo fatu i le lo i Wellington i le tamaitai soani fa pitoa i lo tatou high commiss le fionga ia high commissioner afa masanga tole foa fa matala ia ma le latou ofisa foi maua lava fasota inga ia mata uai ia fifia tele le fionga ia afa masanga le tatou high commiss fa longo mai i so se teimi e ava no ai ia ma le tano ava fo i le asoto nai ia lo mai e ia na fa mianga ma lo na fa ftitele i mata upu o lo o fa tupu manatu ia mai se lava fo i le lango ina
o le tātou wha moe moe. O le whaitawina whatolu, o le tātou pili o le Citizen New Zealand o tangata Samoa. Ia. O na o mai leo la utala noa e toi whaamanatu o tuai. Le tūlanga na iai le whontanga leo wa whaamae ai le so, ma ua toi taliu fo'i i le au sofono mai le tele o malo o le taupulenga Peletania, ma malo au whaatasi, le fono le sa whaia nei Peletania, o minsta o leo leo, o komisina o leo leo, o komisina lango lango, ia ma teita isi nia o matanga aluenga o leo leo mai lea tunu o le Pasifika, ma lea tunu o e Awhiai, New Zealand, Australia, Amerika, Peletania, ma Samoa. Ia. O nisi o mataupu lea sa lo te ai, o a onga, a wā le saonga le mū, ma pūlenga le lei, o tangata i le ngata i whale. O le usta ia, ma le tau fiofia o le solitu la fono, o le sopo ia o tua oi, o sami whaavā o malo, ma o ngā sami. O le pui puia, o atudu u le whetawhea iai, ma le whepasia iai, ma le wheawea iai. Human trafficking. Tama i tai, e ave whaapolonga, ona o whainga whaasori tu la fono, i wheu sua inga, mātanga, a mata mai tupulanga ta mai tai la iti ele a tōle se fulu tau sanga. Human trafficking, drug trafficking. Ia, whape ai malama ta upu, o le, ta upu lea, o le laundering, po le money laundering, tupe ele elea, o lo tafe mai isi e tunu mawatu i e tumotu o le Pasifika. O le tau fia, o sori ngā tu la fono e mawai le soifua o tangata, o le fasio tangata. O le pui puinga o le siu manga ma le saunga le mu. Climate change. O le ase a wala e whai ai o le soani isi leo ma lato resources. E mai sei ma lo te tele o lo o maua lunga lo lato wanga va amalea o uina ma le tomai o lo whaatino ai a lato suenga ini soli ngā tu la fono o onga e mawai le soufua o stangata. Peto e se ai se vai ngā tupe tele, mai se whale tupe, po oni pisinisi. Ai mai se o whalawe lave, whaavao malo, international crime rate and crime organizations, criminal organizations. Ia e mamataupu, unsolved mysteries in terms of murder, or somebody has lost his life from a hit and run or any other serious, dramatic accidents that will cost somebody's life. Climate change. Ia le nā. E le tala māli e tautio, mai tātou se e iai. Ia, pe a mai a le tātou malo longa lea. Ai wha malo, ina ua ngā Gagaifo, Faiva o Samoa. Ina nei aso, sa utou alo Faiva. Ia e mā taputapua i atu, e mā ai yuli atu ma le sunga la uli. Ia lea lau wha mai a ina ngā luenga. Ia ola ia ma le file mu. Fo laula ia le ma le manuia. Fai mā dia lau ta avale. Le ana e wha fonga mai nei. O mā tala noa tu ai ma le ni sa tini sinia. Ia tumunu vao siki ashu. Aua e te inu lunga le awala. Alu le fale inu fale le iai. Pea le nā alu le paka. Eva makali e fo manisi. O auto mafutanga. Ia. O ina. Ua lava fo si whawifianga. Ia nga i le fale. Alu momu e ka ele sa uai e ai fale le. Ai le kaleve nga le lomakua sa fai.
Ia le lei tātou o le malolonga. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Polo kalame le leimo o e talo falava. O te manatua, se tala se tasi o whaiwhi au i se maliu na sa awa i atu iai. O le maliu o se ali i sa iai le kengi al Black Power. E whape le taimi a o whai to e sau ninga o le tangata sa wāma le angalea. Sa to tele tangata Black Power na maisi tangata na awai i le maliu. Sa wa aia whaulinga fe ai ma pau o popula le kengi a Black Power. To ilu atu whaulinga ino o tangata sa awai e leo di Black Power. Sa whapea upo ala whaiwhi au. Awa tātou te ino pe feita i le nei ata lii ua maliu. Awa o le ata le nei, eilo ai. O le ta māma le tina o le nei tau le lea. E le o ni tangata ta talo. Na whetagisi mātu o le tama lea ua maliu. Malau le tusi, ale la tama na tusi, mō la ua, ai lei maliu oia. Sa tusi a le tali nei upu. Sa tele aso o te nofo ai na oa o le fale. Ona le lua pisi i ngā luenga maisi tūtoa ngia whale a inga ma le lotu. Na ave au e isi tangata i au ta alonga. Ona sa lua pisi tele i le tele o taimi. Sa ufia maua le alofa e pei o le tua. Na ufa alongo o lua tau tala ai. Ai pei tai. E pisi tele le lua atua. A tonu o le ala fo i lea. Na leba wha iei o te tātou te talo wha atasi. Alofa mo o lua. E le uma, tō wha soifua. Wa ai tātou i pisi, i le tele o le maunga o sa. Ai ngalo ai le tiu te sili o le tāua, o le te talo whaatasi, ma le whanau. Ia vea Yesu mata i tai, o lau a inga ele nei aso. Mala tua, ele lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukau City. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fai pulu fa malo, o lo tofi o le toto ma le fue, o le leo le tu malo. Fa fetai mo au la ngalue, o so leo fa tau va a e fai mo sui si a manga ma so o se tau le au tau tu i ala la fanga. E leilo mai e Beyoncé le whainga tau le nei o langa. Leo sui le tai au puma le hamo e asi nai me whawhanga. Fo i me whawhangu lau tamatui o le la a i le ma umanga malia i le langa ma a wai le i malama lama. Taunu o tui uta si ki mua mea ngau ia. O koko o talo o popo o vai o kasele manuia. Se ima le se fululua Wapa bai le fia Mai maua i te tau na whatau whangu pia E lau fio ngā Oe le whanunga mai O le azo manatu Whai mai saufika Whai mai le tusipaia O le asunai e whaia E tatou te oli ma fia ia No! Ua amatau le lafo Ele i te atu le pomisa E se i whai se ngā luenga Manua le ia mua e ave o le la Ua amatau no sina i fo le pala Ai whai nei mea o mama le fia Pei o se ata wha solo Ta amilo i si o ma fau Leo wana ngau ia utalo Whai ma le salanga tau O unei talo talonga I e whai te talalo na soa tau Ai se I o mua I na pingi e la whanau Ua o to manatu Pesa o ea nei talo talonga Pena se lia na o moiloa Whai sau malolonga
Ala mai le pili a kitu ile le na mosita alonga pe o solo ile pasi la mai sale la longa we ela o fiona o le falunga mai o le aso manatu fai mai safika fai mai le tusipaia o le sona ye faia eta te only ma fia ya. In this update, an Auckland Central business leader is concerned at the time it'll take to repair the city's rail network. The government's given a $200 million boost to Kiwi Rail for extensive repair work needed before the city rail link opens. From Christmas until January of 2026, there'll be 96 days of full network closures, 24 partial days. Heart of the City Chief Executive Viv Beck says it's another headache for businesses after almost a decade of disruptions. We did know further work was required, but we didn't know it was going to be a quarter of a year's worth. Huge clouds of smoke continue to billow from a grass fire sparked by an engine explosion at Sydney Airport. An aircraft with 174 passengers on board was forced to make an emergency landing around 1 o'clock. And it's been a tough day for Australian aviation. A major technical outage shut down immigration systems. The problem has been resolved. Emergency management services are closely monitoring weather conditions in Westland. Met Services issued an orange rain warning for Westland, Grey and Buller. Westland's forecast to get up to 400 millimetres of rain until lunch tomorrow. Grey and Buller up to 150 mils. People are advised to keep a watch on forecasts as rivers may rise quickly. More details are coming to light around the death of ex-One Direction singer Liam Payne. The 31-year-old died last month in a fall from the balcony of a hotel in Argentina. 3 people have been charged in connection with his death, one with abandoning Payne in a vulnerable state before he died, the others supplying him with drugs. Buenos Aires Herald editor Valen Ericibar says one of those charged didn't travel with him to Argentina. It sounds from the information that I received from the prosecutor that it's someone who accompanied him when he was in Buenos Aires during his stay. That's news. In sport, the All Blacks aren't complaining about the tough nature of their Northern Hemisphere tour. They're in the middle of playing 5 tests in as many weekends, tackling Ireland and Dublin before ending with matches against France and Italy. Coach Scott Robertson says they don't feel sorry for themselves. We talked a little bit around the Invincibles, and they were away for 9 months 100 years ago, so you've got to put a little bit in context. A lot has changed. They went up in the front of the plane, they're in the back of the boat, so we're grateful. We're representing and serving a great country, so we put a bit of perspective in it. Invercargill rider Josh Burnett has kept his overall advantage on the Tour of Southland with 2 stages remaining. The 2022 champion has a 1 minute and 41 second advantage over fellow Kiwi Matthew Wilson after today's 6th stage. That was won by Australian debutant Liam Walsh. That's sport. I'm Raylene Ramsey. Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea le loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolo ba so se fala bela ve apa laine lo pacificfinance.co.nz pe bala au le over se lau fitu fa lo fitu e talo sanga sauna no nga tupe ile ba le 5 se lau tala ma le 2 se furu ha fetala e 2 minute fa lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu la fa tali se tali e ai inga fa bitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile over se lau fitu fa lo fitu over se lau fitu fa lo fitu. Are you at a crossroads and not sure where to go? Thinking about studying or getting a new job but not sure where to start?
OCA can help you get on the right track with new skills and confidence. Our Ignition Work and Study Skills program includes 4 weeks of full-time study and up to 12 weeks of additional support. To find out more or to apply, head over to go.oca.nz/ignition. Oceania Career Academy. Your future starts here. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ole po atoa Le maua sa umoe ilo umana atu ya oe Ua etu ua au Ai ua sili atu seta silo umana tu Afai olea Ua lavalea Afai oe musu So se fai mai se upu Nei te ope ole ta si upu Moa lulu Ni upulu Ai sili ona va apupu Nei eto miele moa Ai upulona afa E peo leta simu wa ngangana E fasia Ole ngata Ai e pupula nai ona mata E fasia Ole ngata Ai e pupula nai ona mata Ote mana tuaina So upu ole a fai atuai fa amisa Ai se ale pongai Ua mafua ai lo fuli tua mai Afai olea Ua lavalea Afai oe musu So se fai mai se upu Nei te ope ole ta si upu Moa lulu Ni upulu Ai sili ona va apupu Nei eto miele moa Ai upulona afa E peo leta simu wa ngangana E fasia Ole ngata Ai e pupula nai ona mata E fasia Ole ngata Ai e pupula nai ona mata Se o vaso não teu se o vaso não teu se o vaso 6, 5, 1 se o vale ai boa noite assim lá vai lewe se o vale ai boa noite assim lá vai lewe Ali
Ja, toi whatalofa ia te oe, ia maofolofa fo ia te oe, ia wa o le ua, a Gagaifo fo ia Faiva o le nei aso, mo le nei vai aso atoa, ia ao kai au, ia ka koe si pāwha le iei fo, ia ta ua tele, ia le fangu ia te oe malo saunga le mui lunga le ala tele, ia e saunga le mu matau nuu fi le mu, wale sa ofa ia Ameria. Ia teu si o valele. Longo vi si aloi, let's make America great again. Ma ia pe sa o mena awa ole lau tau sila fo iai. There were many promises that were done back in 2016. Ia ai de mawhaiona. Trump didn't keep his words. O tau la ia leo lo no foi. Ife fo i Amerika. Ia, o le palota ua whai, ma le ua manu balo o le na. Ai au tau sila le iai. That project 2025 will be used by Donald Trump. O tau sila. Toi au mai ma Donald Trump lana whanau te tonu o le mau te whono male pale mene o Amerika. Iwa. Toe au mai malana whanau. Pau o tangata ia la mai mai tonu, tangata milionea la tau te langolangoina Donald Trump. Maana pola kalame ese. He is going to use the military against his enemies, against his political enemies. A fōwhile mūsa mwelu, alole soifumanuia, Katalofatu i Palmerston North, longo vi si aloi, Caroline Tuala, ia, malo, lea fo i le. Si toi fa solo mai ana isi au, vaenga ia fa mole la auli. Se i tilo atu fo i ai. Marietta P, ia, where does that say? Si i tuatu lai titi ai lunga. Fe mai, I personally believe wholeheartedly we Samoans are naturally conservatives, save as a leftist. Is a leftist, I believe, with his views, and unfortunately, I don't think he knows. Malo pani, yo, malo so ria yate. Oi, to anga pe oi, to anga pe oi fai laua mio. Au te le lopo le asa me o fai i Amerika. A mātou talanoa tu fo i meo lo tupulo tu malo. E tā ua. Ioi, mai te tau fo i ono tau taliaina le mātou world view and opinions. Ioi, em fai i ono mātou talanoa atu ma tilo. Steph, ia whapea fo i pama Tomanongi, o Lea and Mikaela Schuster, o le teine o Lavi, ia whapea fo'i alo sina. Ia, mai si vaenga ia. Malo o tau umala velunga le tātou api o fōringa, ia ma le tātou YouTube channel, watu le wha malo i uvale vau esea. Malo le fōni saifua manuia ia te oe. Oile si lea. Whamai ai anga o se isika maloa sa kauwa ma trumpet a kongwe different story. Ia, true for. Ioi. Au ina tātou lo ia i pe ana whaapea tu ua i pea ia Joe Biden. Awa o stete uma ia na malo i Joe Biden. In 2020. Ia na malo ia na whaapea ai
e malo el te mai tai o Kamala Harris e moi fo ua manu malo ai. So the shift of the momentum, the shift of the momentum, yeah, e iai mea nā lai o na tupu mea nā whaatau e le te malo billionaire. Elon Musk, used millions and millions of dollars. The thing that is happening now, o le a le mawhai o na toe whaauawina, whaamsinonga mamolianga o Donald Trump, le anga fo i o le whaavai o le Constitution, ma le whaavai o ai fo i o o le malo America. You cannot charge any sitting president. Yo tausi silai. Lono winga sa waina. The president is above the law. Mo matua I se sea I lava I sili. E ala mata upu leo. Ele ai seisi. E lunga atu, masili atu nai lo le tula fono. Lono winga. Special Counsel Jack Smith is now have to wind down the charges against Donald Trump. Se vanga na ila, civil charges that were already been pending and charged. Pela le fase lau 5 miliona na ua wha mauni ai le soli tu la fono o le defamation. Ia wha pena fo I ma le soli tu la fono o le tosteini. Lena fai E. Jean Carroll. O Melana, any state charges or any federal charges, they will be wind down. Ai o civil lawsuits na, whatasi ai ma tulanga o tutongi, tautupe ma ni whaamurianga o taui tautupe o whaamsinonga na. Ono no winga, e te tau lava on tutongi ele pelestene. Ona tātou se e mai lea I le mata upulea. Sa o mata atu, inisi o whaatale noanga, ale sunga ya tu le epa. O lo o whaua I pēo na whaitio. E le leile tāpenanga. O le fonotanga le jaukam lea na whaatino nei. Ai I lo utaliterunga. O ai se te tai nā te toe le leo e mimilo, le tō wha le atunu malangona o tangata, ma te tai o le malo, ai maise le kāpeneta, le komiti whafoe, ma tangata anu uma o Samoa. Ona toe nofo ma toe whaaleanga, se ngā ruenga le lei ua whai na tali malo ai le atunu o atua o lava I tamaiti. So that's why I'm curious why Tule Epa still complains and defies that the whono, Jokam, was not prepared well or ill prepared. And it wasn't well organized. Ale lau ta watu ma musmusu atu I atu oe. Le vaenga le nei e te whaatalitali I ai I le aso a tai au o te toi lotea ele ma ta upule nei. Tau mua lava lea. Wa ta tau o na toi sila le fionga ele ta maitai palebia e meise le minsta. O le matanga alwenga o leo. O le uso I atea. Whapena foi le komisina o le matanga alwenga o leo. O le uso moni lavo le ataua. I se au wala e whanofo fi le mua I le atunu. Le whanutanga lea na whaia nei I Peletania leo o tā walunga. O malo, whaavao malo, o leo, ma tai leo, ma minister o leo, komisina o leo, ma tā ngā ruenga o tai o leo. E te tau o na tātou toe, tu ma tilo ma toe tepa ma tangai. Ma sila le lei. I le mafu anga ua le maua ai se toa.
Ma maua le sao e winga le mata upo le oti o tu au. Ma le o lo lau manu ia, matua ia. Ile nei mea. O te tau muli le fono lea leo i Peletania. Ma o tau muli le fono le suenga leo. Lea na whai nei i le toina o Mr. Chang leo o Molia nei. Maua i le telefoni. Ioe. Maua i le telefoni. Ai vai le popoto te leo. Wa sue wale maua se mea. O loa siaki pou ia lātou te pueina whaamtalanga ma stoa ai le data i lunga. O pou ia sisila la i o i vaitele. Na iei pou e lua na e tu i vaitele. Ile mea le la talata maina tupu o le whalawilafi. Pou ale Vodafone, ma le pou ale Digicel. O le si voi tangata e mawhai o na mawai ia le whaamtalanga o mea ia. Pe a whai na te whaia se court order. Po se tangata fo ia whaia se private prosecution. O pou mōni niku. Io, min stav so ta inga. Pe a whai ala lofa ia Samoa. Mai te tau ai fo ina toi langa i lunga. E le fionga le min sta ia la uli. Wa umi tele le mwhatali tali i nei su e su enga. Ma nei mea o lo whai. Conspiracy to commit murder. And murder of who? Murder of the two most senior cabinet ministers of the government of Samoa. Olo le ataua a 4 vai. Ma le sunga. I le lauli ale mali e toa po o le talenga ia siata. Le uotea. Polota i vau Fossi Schmidt. Now, mata, matoi mata, matoi rewind, matoi mata, ma o skaki inga, ia fōringa, o upu, ma whaawinga. The analytic process to analyze somebody's body gesture, what has been said, and how it has been said and expressed. Te vāta mata ingutu o vai leina o mata o le tangata. Au loai, e le pepelo Samuel. E le I fatua fo I se pepelo a Samuel. E le I scripting a fo I le upule na le I tustusia ma tau loto mai e Samuel se mea. Mea le tau le freestyle, open expression. Sausa o lava I le ngutu ma le loto o le tangata na wha matala loto. Ia upu e sau le ngutu. Mai le tele o mea te tauna au mai mawhasiri ai Samoa. I matanga aluenga o isi atu nuu elelei su e ngā lātou leo. E tasi ar mea leo te mawhau e lua. Mua, o le māsiasi o le matanga aluenga, lātou te whasiringia. Seisi matanga aluenga, seisi atu nuu, o leo, o mai a solve the case leo. O 11 tau na maua e tātou leo. Lua. Hei loa le lei e leo. Tangata ia tula I mea ia. Mai o te manatu. Ia, e te tau na whaia le ami o tonu. Ma manu I le tau tinonga ma le tautonga I luma le tua. Ia. Awa o leo whai mai lava ia le whaamtalanga. E le tali tonu wina e leo. Mai le whaatua ina fo I le mori mau. Le mori mau le tasi. Na whaatali I ai le atunu. A lewa loka. Ai whēlu wai ma sao loto le tangata o lo tu o ia, ma lau manu ia, le ingoa. A o lea lava e sau ia ba tau mai I luma le atunu. Iana ia whaatali noanga.
e le masani a Samuel. Na te le lo se Samuel. Au te tatalo atu la wafionga le tumoy tai parmia. Ma le mamalu la utou cabinet. Tātou sa ili fisosoani. Tātou wa samo i le FBI, tātou wa samo i tuila manua, tātou wa samo mai ia New Zealand o le tātou wō. Tātou wa samo i Australia. Te lei whaalongo lava o whaau ngā e Samoa. Le equipment ma le tool lea o se whainga o suenga a leo e mawhai ai o nei loa le tangata ua pepelo. Lie detector test. E alan tātou pisa pēle nei mea. Ina ia maua se tali. E le mwhai o na tātou nofua i mwhapea. Tu ulumo le tua. Na te whaia mai le tali. E winga i le oti o le tama leo tu au. A tonu o munmuri taipea. Na matanga alwenga o leo ia. Ia lātou tiute ma le whaatulanga ina o lātou priorities, responsibilities, e suenga o le matau. Ai i lau te talo atu. For once and for all. Order a forensic investigator and other police from outside of Samoa to have some fresh pair of eyes to look into this. E matanga pe a whapea. No oti le tangata. Le eisi na iai. Le eisi e wha maunia. Le eisi mori mau. A le mori mau le loka. A le suenga lea na whai tō whai ali o whatau malamba la vea. Nā watu ai fo I whautuanga ma recommendations I ai. O lo a fia I fo I le ngō le whaipule. Ai pei tai. Ua wha lea o ngā ina le tautinga. Ma ua tā ua I e soli tu la fono lea wala na whatinoa. Ma ua wha malo lo ai. Ma ave seam. O lona tofinga malana ngā ruenga. Wha leo. Whioti tangata, whare pui is tangata, ai sauloto is tangata, ai tutuli is tangata mā lātou ngārwanga. Ona o le case level nei. E tasi ale vai aso, e o atu ai leo I o whaapitoa, sue whaapitoa. Maua male mata upulea. Lea foi na tupu le tangata vale ina o le minstad na vai taimi a luanga lau. Nana watu au leo sue a New Zealand, forensic investigators, maualo. Maualava. Alala mele aleo na tātou whaatalipea. It's nothing about money. It's not about money. Leo whai mai malo tele nei. Mātou te o atu, mātou te whesosoni atu. Ile sua ina o le mata upo ele eise tutongi. Iale na. Au toi a vātua fo ile aso te au le mata upo le nei. Ona afa I tu la muri o le pole luas fulu
se minute leo lo tuel tato por kalame. O leo ua mai le fono ale whaafale tui le HRPP. Ma ua longo mai a. Whalongo whalele i le tā ua o le mea lea. Ma ua longo mai a u ele mori mau whaatua ina. Ua umana lo tea ai le mata upu le nei. Ua te tau o na wha mawai tu le epa. Pe step down na mai le tofi te tai. O le vaenga whai mai whaafale tui o le HRPP. Yo. Ma ua mai fo ia tiau. Le lisi o swafa o i la tou o sui o le HRPP. Le ua whaatau te e malatu langolango ina. Le ta tau o na wha malolo. Ma wha se e tua ngalu. Le sunga e atu lepa. Yo. Se teimi maua le kopi o le tusi na o lau ina atu la ia le. Yo. Wa umala le fono ma whale. The HRPP caucus have given to le EPA the ultimatum. Awhi o mea ia mumusu e tau mai malongo mai. E leangai e sāti ai langona o tangata e lango o le toina. Toina tu iai. E tō whādisi o whaipule nā maiswafa i a tau. Anafi. Nā o te le whaaleo ina. Langa tusa ma le tei before lele lea na saini mai le HRPP avele la tu tusi. Ina ia whaatea whamuina tia liunga. A vea le nā. Ma minsta o tupe. Ai tei fo i watu. Nonofo pala ai. E o fo la tu tusi na whai. E ave whaatea ai tui lepa. Oi ave te pala ai. Ia taufi. Lea la na whai atu eila o tala le vai asu na te anei. Tau te sila iei Samoa. E mai ar kirisi masi ma le tausanga fau o le lua whelus fulu lima. Ia lopo lea e mai o ngā ruenga Januari. O nau tau whaafonga lola ia le saol mele o tala no atu ai tongi lo inga mele solo atu lepa. O le la vā le telo iswhai pule tuaila iei tonu. Wa le la va, lalme o le la vai, le lava va, i le tilo atu. Whea moa i pēr le neitoi ina matua, le mamafa o limongi, ma pui i a limongi, ma whaalongo i tonu, e whai a limongi i tonu o le whaafaletu i le HRPP, ai tāpuai, ma whaalongo longo, sui si nia e to tele o le HRPP o lo o iai. O lo manu nu, ma to mumu, ma sa iai le bea lea. Au iai limoni oile. Au iai limoni oile tautua. O ofo ile tautua. Na valo mai ai ma whaaleanga mai ai le toina. Ma le HRPP. Aina ua li watu. Le tama le fale ya matai a lena. Ma whailo na ngalu male ngalu male mana o tui le epa. Nā lu ese ai male tautua. Ina ua umana ta lepe le tautua. Sawa ilo i HRPP. De ala wa ave nei ma whailau tusi. Wa pipi whape nā ile toi ina. Ua apo ele toi ina, ma si i le mon. Ai whātua nai. Whātua nai. Whai pule si nia e o lava i le sui te tai.
fai pule si nia wa leva na iai o malatu fa vai. Ne fa le tui ma le vaenga fa upwhai le HRPP. Le la wa fai il tangata fau. Ia le fa tonunga ma tonu uma le mele. Nango lango i tu le epa. Le fa longo le mele. Tu le epa continues to support Limon. Le ala Limon. But despises the older, senior members of the original HRPP. Dela ua mai ole fono tu inatu iai male lafo, male finangalo, male fanonga, o le toa tele o sui faipule. Ale he ropi pi le toi ina, alofo ele pati. Fa se tuangalu ma vai mai i le tofinga o le teitai o le tātou pati. Epe no faiatu. HRPP was a secure, it was a good party, o se pati le lei, i le amatanga mai e to ina mātutua. Ai na ua alu suanga le vātele, fai ilangi, mamalo lo, le tele o sui fai pule mātutua nei. O ina, na ua i loa e le tangata e to tasi le pawa, ma le malo sianga. O whaatutua na i sui fai pule, mātutua o le mauta o le HRPP. Le alawa tali maitu le epa le fono mumua lea. Wha malulu atu. O te le wha mawai, mai o te le wha se e tuangalu foi. O te tai na pea le pati le nei. Se i ai se tai au. Whe mailanga e tele mea pio ria e te tau na wha sau. Time is running out, my man. Look to the front, to the side, right and left. Turn around and look behind you. No man is an island. No man stands alone. Each man needs your brother. Ta wole na. E lau whamailole source, a very reliable source. Yeah, ka ua kufua o source ya auto. That is my fundamental right to protect the integrity and credibility of the sources. They themselves are the enemy within. Internal fractions, terminology now. O meu vaenga whaupwhai. Ia lau avatulu foila iei male tali ale. Ua lelei. Le tali ale whawhaletu i atu lepa. Ua lelei. But your days are numbered. Perhaps after Christmas or New Year, somebody's going to throw the towel in and step aside. Mai, e te tau foi o na manatua. Awai a vatu ma le anganga mama ai maise o le alo i se atahata o se la au. Pe pala ai foi pe fai pulisa se mea. Lei, e vatu sao ai lumo le atunu. La e si le fia le lei. Tu le epa ma le ala. E le toi qualify. E toi aveo ni sui tau vao le palonta. Lua afe lua sfun ma le ono. Ua uma. They are not entitled or eligible to run again. Get that straight into your ears. Le ala foi le nai le tei pisa pe au foi pe au tala noa tu whapena. E le tei whape mai. Ia a o la wari, fo i e langolango inga le lato media lea.
La le mea le tali ia sa vea. I le atou fe mei te lua le toi oi. Anga vaa e le whainga pānota pe a veo lua ni sui whai pule. E toi tau vā. I le whainga pānota le lua fe lua sfuluonu. Lea lava e ti ngāno o whai atu alai sa vavali a whapenei ma ti tifa whapenei. Nobody responses to that. A wafo e ke le pisa. I loa e tangata le mea tupu. Lea lava la te loa le mea le atu lai. Mai a lea la sa vavali e they will continue to ride this wave along. A popo le fua sisi a sa vea. Ne lopo fe mea sa wai sa vea manda. Mana ki finga nga. But if you really look at it, whatever na taape, whatever na le toe, e momusu. A wafo e o mea fau umaya la uli na fai. E le no fonofo la uli. E malanga. Yo. E malanga e longo. O le teimi e masi i aile, le manu, lelelo. E lele atu. A o le masi i a lauli, o le masi i a longo. E tū manu, ai le tū longo. Nāna tū la i a o lauli, so o atoa sa la fai. A mena tūpuru whainga palota, sa la fai atoa lava sui o le fast. Ma le whatu tua i le tua sa motas. Masi i lauli, so o atoa tū mua. Dainga le tai ma le vaa o fontin. Ma faufonga fauna. A o la tau ma le la tau mau le na vai tau ma le manifesto ma le la tau o na tau. Tau tala ngā ruenga. I ngā ruenga o uma na whai. E le whapeo ni ngā ruenga tau atu tau te nofo mo. O lou tau tiute le na e te tau o na whaatino ngā ruenga. O na tūla lata loa lea i le palota. Ua o loa e te tala. O le whatou sina lava le na. A o le tele o i lato. A o le nofo ma inu koko, tātau kulele, wha mawhana whana luna fua, sao whawha i pētesa, tā whawhau solo, a lai alu le soloa, a la uli ma le fia ma lato. E au malu manongi o le lolo a wā le whātua i le atua Samoa. O tasi, nā le otua, sinu i le ala fale, whātūle tofi. Le tu malo, ma le tu malo. O atu le tu, whātū, lesi pule. So o atoa pule. Ko kiki ale se o le chapipi e malo mai. E malo mai pure ono i salafai. Ta ua le nā. New thinking. New way of life. New money. New ideas. And now, le la o tula wali i e copycat le mea. Le la o mai nei fafo e malanga mai ma o e asi. Awa o le malu si anga le nā Samoa. Olo i fafo. Bo i o la i ai o tātou tangata. But there is a limitation of resources and money awa. E le whapea e malanga la uli ma le lato vaenga le fast na ore whatete ato lato whata i nuu mai tu malo. E tau nuu foi tani sapaia ma whatua ele. Te tau nuu atu i lau whanua ma ele sao le tu malo ma le tu malo. Lala tani e lauri. O lala me tango au iai. E tango i tupe e lafo atu i fafu. Tango le nganga tonu wale nā o le me atoa. The whole campaign, ale whatuatua i le atua Samoa o tasi, ele i whaia. Na oni nai te ngata la iti. Le mea nau te whaafitai e iau le tō whale lei ale sunga lauli ale maari e toa ma le lato komiti ma le fionga te mai tai pare mia. Whamui nā, le atinu o Wayne Fong,
a fōle atoa. Fiti vai. Mai lato umo to ina matutua. Sa lato fau le whawai o le whatutua. Sa turi le sa vali i le atunu atoa, mai no nofo I whafo atu Samoa I vaenga ese o le lalolangi. Ma whai loa I ai. Le anava tau, ai maise o le tāpenanga o le panota. History. The rest is history. Ai whaafonga le ai. Tasi nemu tā upu tātou te o le le iai le aswa tai au. Te te tu le epa. Malei cha pipi, malana whainga malo, ina ia awa ne i o tātou palo tātou I whafu. Se isi sila la ia, I le tō telefo o I lātou o laetau muli pongi sā I lava. O se whaamurianga le nei, mō I tātou. Ma o le tau I fo I leo o le sao sa boa I atunu I whafo. O le fisoso ni atu. I o lātou a inga. Ai o le taimi lava le tasi. At the same time. O lo fisoso adi e fo I le tamau a inga o Samoa. The Foreign Reserve nale. Te ngā tupe nale. Ma fua mai international rates exchange. International remittances. There you go, my brothers and sisters. Alela o lātou te te ina ia awane I tātou mawaina le nā whaamrianga. O I tātou o lo alala mapapa au I whafo tātou te whai ai le whai unga ma le whiriwhiri ngā atu I whafo o tātou sui to tonu. O I tu malo male pale mene o Samoa. Asisila iai. That is just as denied as well. Wa te ena le tātou wai a te tau. E mana tua ele umal ta mirisanga ma le whasuanga. Ne alawa ye isi nai teimi I o lo tutoe. Alawa nai leo no whai atu le tō tele o Samoa. Au tau malanga. O atu lo whaitou le stala. You will never know when the government will announce or even the Minister of Police and Election or the Electoral Act. Tau te le loa le teipi whapema iai se whasisilanga ale malo. O tō umar nā o I whafo leo mai tau atu o le tō afe pe tō lua afe o tō umona le stala I nei. I Samoa. Ia, tā pena o lea. Lea fo le me whainga tai, le whainga o mene o biometrics, fingerprints and everything else. Your weight and height. Your ID card. Ia. Whai fo ina whai I mauta parusalua I le mauta Samoa. No whapea mai, ia o le tō awhene da, o lea o le a model lai loa. Ia se whāteita inga of a control, size, group, and numbers. Tātou laki o se moral whāteitai. Pe whape I on a control. La se wawai a tātou. Se ta mai atu no. Ele mwhai on tātou whaia. Ia logistics ia. Ma sila ia Amerika. Nā le tasi ala su. Na whaitau oi le pālota ma whamai aloa ma mai and declare who's the winner and who's not. Wai le tunu utili. Ma whaula ye. Ta whewhela. Pe a te ua pasia le tulafono. Tātou te pālo tātou I whafo. E tau fo I lao na eima se teu te unga. O tangata uma I ana langulango ina so ngā tupe tula e pa malātou malanga mai I nei. Lea lātou te te. I awane I
Maua le avano. Whaasa tangata nan palota. Whaasa uma o tau na palota. O lava ne o vai sesi o tau i o le mauto Samoa, po o le mauto le komsina, po le konsula, po ai. O ke ronga uma o tau. O tau in te e mal tau ina, malau vanga uma i a le chapipi. File mu le tau fale. Mata mai le TV, mal proklame le. Tano ava ma le. Le la film atoa. Le na sample. Po se whate i ta inga. Po ni tangata se to o lima se lau. Wa umana le stala, wha mawina le lei o, ma whai o lato. Alofi lima ma prince o lato lima tusi po le alava. Po o lima uma e lima. Po o lima pau o lima i. Alau tala le nā. A pasi lo tulafono, pasi na o tangata ina langulanguina le tulafono. Sorry, wefa uma o tau ia, na o tau te ma tau muli pongi sa le to ina le. Tau te le maua le nā wha manu yang. Fatu ai foi. Ya, wai. Wawana wala au kora e sa for Faiva. Hey, ke fia paroka. Tau le ufa kanga aku oi. Ya mai o ka mai li me va ko me ka mai li ma aku mai ka mai vai avec ili printing ngi o vai o lit ma me ya ma ko e vai era o me u la me ala fo mai le tu ava le tu se stato moduia tato trefilo ile aso tao fa au le tato fa so ya ma le palungo le tato tualofi yo ile aso tao ile tano ava ia pui le tua i lungo le ala tele ia fa pena foi on fatalo fatu i le fionga ia yo le potea John Roach mal fatua ia ula ia fa pe foi Samoa male loto committee malu ale oats ia mai foi fia e anga i ta fa fau i le no fa lava o tupu matamari o faletua ma tausi ma saoao fa pe foi ia le tupulanga a miupu lea a ole au ula vale le ma au fia malo fa kai mai e sao ko i o le fale e sao toina ona fa ali india miupu amnia mio le taupulea ma le mingau ya ole tatu savali vali fatalo fatu i le tina ya ruby ya fa perfo i le tama ya fualau i nai Naylor Street ma siu tau ainga e se teimi tau nuantu ma moriatu ia le fangu vai o le ola ia awa foi lo lua soi fua malo loina fafti tele mo langulanguina o nei foi tau mo whainga vai Samoa yo na tulanga maupopo mai maunga te tele se yo o i maunga iti, ia whapea foi i yo na ao se yo o yo na iu. Le au whai ngā ruenga tutofia le tua. Ia whapea foi Samoa poto. Ia, alui avi fale. Le asau whalongo le rei vai aso i le porakalame o le ngā Gagaifo Faiva le ataua sa vea, le urua i ali i se yuli, ia malasunga lauli. Isaac Paunga, malu avi fale. Fata fea inu le aina, eleisi si o like. Ia ta fea i le awau. Ia toa ifo i ngata iane. O se mea o lo o ta o oto aini ta fola. Ia ma a aide le iai. Le pese, fa ma vai ai. Ma le lof tele iata o i lunga le Facebook page. Ia fa pe fo le YouTube channel. A mese na i tatu tamam tina matua le tunu. Manuia tele, ia mataunu umal manuia i ainga. Soi fo. Alo lava.